Ngata mati tua ai lo so lima tala mo fa nau I lalo se fulu ngua tu sang e pau lava le me te faya o le totongi online ona fa ali leo lauri city I le taimi e te taunu wai e te fa onga ina so lava se va engo le VIP I le pito lunga po le pito ilan mo au fono tanga zoom ia po ni mahalo longa po ua o ta pena I lau fai ngam lava e sili lava lau ai ngamon le fane yolo airport VIP ko We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli. E mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausiei no whale, mautu malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo I aile nei whaleoloa. Mauti noa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona filifili leo o le upu check out e whamautu wai lau whatamu. Ma le tua, whatu mo whamau maunga I peo lo suafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le suafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se whi autostusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whavauta.
high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Famalosi, keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i awa unanga o le whale maliu sa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o lau unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eile atua. E ave se eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua E tu samwhina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama le I mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga.
Au te fia whaatalofa ma o wholo whaatule rei vanga fo I o le fiafi ia e se whaapoponga o le tātou porokalame o le tauta iae ma le malo, tauta iae ma le manuia, tauta iae ma le fiafia I le alofa ma le anga le lei o le whamahoni o le tātou tapa au sili le langi. I le aso wharaile le dei o le asolo na tolu o le masina o Iulai, lua whelua se fulu pa le ono. Ia e ia o le au te sirfia le to tele o le au te le malo me reke po America nei. Ia e langa tau te anu lava I le whaita waso e pe o na ia ile tātou watunu o New Zealand a wā o le lau mua lea ma o le ofisa tu to tonu lea o le tātou porkalame. Ia o le whaasolonga fo ile nā waso le me lea. Ia ile alofa a puti puti o le alofa e le whaatua o ia o le alofa e le muta. O le atua lo tātou ma te sili le langi. Ia o te fia o te whaata alofa ma o whaafei loai. Io le ia se isi suafa e laua lunga I taimi maso whaapenei ma fua isea. O le ua tātou tu I tau me sina ma te pai matango fie. A wā o le ua mau ma lie fo I le nei aso wharaile la tau ia. Ia ma te atu maona whainga tā, maona popua ngā a o ni ona fo I le lei. Ia o a fo I ni ona ma sei. O le ua tātou whaasifo I le whai unga o le vai aso. Ia, sa fita I tunga mai le aso ngafua I ngā luenga o tiu te fo I mawhaiva. Ia, o le ua tātou lau lua fisira sira whai le lofa o le tua. Ia, e tu walai fi ngota ai oli liva. Pe ia upu e whai ngā te whale. Ia, wa atu we. Le tau tai na ua tau whai pu ea le matila ma le ofe loa o le ofe la poa ma le ofe rei titi po le ofe pupu. Wa tau whai aina. O pasa le sa tau whaafurunga tā ua aina uma. Ma fua isea. Leanga e iai le tau tai sili. E ala fua ilea ua fua matangi e le ingoa ma le suafa o le nei poroka lame I lungo le tau tua. A le ala ata ma le televisi whaasala lau online. A le Blue TV. Ma le tau tai iai. O ka e se maanga I ore nge ingoa. E tu whai atua e tele hai ingoa. Ai a le a e male manuia whaiva. Whamai upo atusi e whai e fua tātou ngāluanga. Ai ma fua o na e male manuia. O na e iai le tau taisili. Le alaranga. Au a makai prokalame au a koe whamangaku I loko. Le alana I le te tau waina tātou a vea le upule o le taisili ngisi kangaka. Pei wa tātou whaasiri au pule le I le atua. Le anga o ia. O le taisili. O ia e siri e se I loso se kai inga uma. A iai la le tai lea. I lou va a folau. I lou sa a folau. Ai mesi o sio pau kau mawhai. Ia e le ai se mea tātou te popole ai. Le ai lava se mea tātou te atu vale. Whatalo whale nahe le vanga o le afiafi. Ia o sa mawhai ngā opa ia fo I mamamanu se a mea o lo vaisu le nā. Le anga o le tangata o te fia au tala sa moa. E au tala mai o na pā lalanga se ia pā ia. O na pā supo ia. Ia e whainga tā. Tātou se ia. Ia. Tātou wa. Whaalea tātou tala I rungo le tātou purukalami. E ua masani ua miritino ua miri ala whau. Pute whanua ua muti alo tātou wala I malo. Ia ua utou masani fo I le urupo. A o kūro ko launga e au kala o Samoa. Ia whataloro nā sama nā whainga. Si tātou wo I malai te tele o le atunu. Ai a tātou wo mailo I fola whapenei. A wan tātou porkalame tau te iae. Tātou tongi a le mua I le tua. Le whasau ia manu wau. A uma. Ia tu mau ia te iaro na vi inga e wangi ia ki kako. Wa o le mea le nei. Le a fuai o ngā vesi le ke leo mea. Ma le mau tonu le tele. Ona ua tātou nau fua I le vi inga, ua tātou nau le pule, ua tātou nau mamalu. Ai a tātia ma ta oto mamalu I le tau I ai o ia e ona le vi inga. Whamaya fionga le tua o le langi, o lo uno foali I. A o le lalo langi, e tutu ai o uau.
Oinga o Yesu, o le atua. O longa ngo fwali I o le langi. A o le lau ele mare fonga ele mare lau fangua. E a fio ai ma fe mali wa ye yo nga lolo winga mai a I le langi e kau mai I le lalo lang. Nga o ia e ka kaun ka ku fa fie nga mo tatou tango fie sula ma tatou a leanga. I lo na lo famalo na matango fie. Ia. Fa afe sa fa malo I feo yo le tala le lei talo fai tai ma fa ulungo e kare sie fie tono Samoa. Fa ulungo le fakasa mia ma fai fe au mo le fakasa. Fa ulungo le metotisi ma fai fe au ma le fai nga wenga le metotisi mo tu fa le tua. Fa ulungo le katoliko mai lava le aki e kopo ya a fa fia nga uma fio nga I patere tama I taisa monike mo auto uma fa talo fa siata. Fa ulungo le kalesia iskariso la pa yo asa nga tai. Ya mai pesenga ya po fe fo ia area te tele ia mau tō fui whawhia ngai e pikopo ma taulanginga o missionale a talo vatu. A whiane I mai lotu o tā ua lotu whaoleina, Pentecostal churches. Ia, whaatalo whai e kalesia fia, VOC, Worship Center, Assemblies of God. Ia, ese ae lau arfiso, lau artolo, a via na upu, fui lele kalesia taulangi le whaoletanga. E tatou wa fea tu e kalesia sofitu tu to tasi ale misiona o le alava le e kalesia sofitu so sto inga sofitu fa malo atu mai lava eu tu tai ia se ia o le tafa pale malio lasi ia o fa ta lofai au na tofi ia mai tu tonu o to kalesia taitas tai mitanga ruenga male fa langinga fa pena tatou atu e kalesia Nasareta. Ya, mai lava le whaao, se io lau whai ngā rua ngā le tua. Tātou atu le mole mau Iova. Ya, whaata alofa I whaurulunga le mole mau Iova. Ya, pese fui o whai whiau, ma missionale, ma ila to uma. Whaata alofa atu, pahai. Whaata alofa atu, mau wholofa atu. O aise kalesia. Eu ke ruka paunga, e te wabisi a te au nisi e kalesia. Ya, au wha malo le nā, ma le whaatu lima asiata. Po te tonu o Samoa, po te tonu o Mantou New Zealand, po so se tafa I le kelope. A malo atu asia te levanga o le afiafi. Ya. Ya, mai lingi yaso. Nga yeise bea le lei na whai ele tua mo oi. E yeise bea mana ia na tupu le yaso. Iyo. E yeise bea mana ia na tupu. Ya. Pere yeise bea. Aua e te wha anoa noa be a whai e fōringa mai wa le tali mai se mea lo e mana o iai. Mana tua mai fō. Ta sile vaenga ta uore ta talo le tua. Ta talo le na o e Yesu yo na so. Fisilia uyo nga so a e mai e awa o me matou ta ta. Awa o Yesu nga so. Mai lo matou ta mai o le lan. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo I le langi. I le lalo langi e peo na e whaia le langi. Ia whaia lo fina ngalo I le lalo langi e peo na e whaia I le langi. Longo winga. O le kele o mea kakau kako whaia ma le wha malosi la matanga o le pukalam. O mea te tau ona tātou whaia. O ne ngalo ia ti tātou. O mea ia kakau o ngā whai I le finga ngalo o Yesu po le akua I le langi. O me whainga kakau ngā whai mo kako le lalo langi vai. Ia whaia lo fina ngalo I le lalo langi. E pei o ngā e whaia I le langi. A whaila e kau le kari mai mea ia ke mga oe. Ai rongongi mea ngā ngai mga o Yesu. Ai rongongi mea ngā ngai ngā whai I le langi. E si kai mea kau ngalo ia oe maulu toi ngā mea le na. Ai whai lava lo finga ngalo. So mai whaia lo finga ngalo e kuuronga loko. Pe whai roka loko e kuuronga finga ngalo. Ai ele teimi ai tātou. Pe ala utala no whatu lea sora nafi. O vava ai e tunga fo I le mea o tūra I mai. O whai o le aruatu o le wha o loa taua nisi mwha pia mai. I le kupea sa whaka, leo ke whako wha te inga. O whai ma vaenga o le mau nofo. O pe wa kau se ngia ai le ongo sai. Ma le wha atua tuanga o sa whata. O lea o umanga fola lako se 4 milionga.
Au le meu kupu. E akangia mai ua le fia manga o nisi o sa whaka. E ui le process i le whai kokoa. Upu a lea whaka ua langa o leo te whai atu. Tasi lea wha le tonu o le nita toto mawhai ma olo o kau mawhai e kikinga ra kaimiri ngai. O le ui i le process. O le wha ui o mea i le awara sao. Leanga o le soifuanga ma leo langa o kaka Samoa. Ko ke sila fia. Kau ke manga nga o e whai ngei, folo ngei, happen lo ngei. Kusa kau ke manga nga o nga ka ua ngei, milio ngea lo ngei. Kau ke manga nga o nga folo kua ngei, kala lo kaya. Ai a tau sila e tunu o papalangi. E malama le lei papalangi. I le upu lea. E le i fausia Roma i se aso se kasi. A koe ku ulo loko ma whaafai, ia pe whaafai ngofie. Go through the process. A yesi si vaenga o ki fia ki wha mawhai i kaimi o kako purukalame. Sa moa lea tunu pele. Ia kako kau mawhai ia ui ia le awara sao i mea. Kako ui awara sao. Yes, e au mai loa ma wha ma oki mai ni se lengi mangi fufuanga whapenge. A ia aua lava ne ia vesea ia i tato. E iai le awala sao e wha ngā solo ai mea. Wengala nā le tati tau whai atua. Pe fo le mele le wha mara si tuana matanga o tato pukalame la tau ia. Ka kou ia ngā le pāo solo. Pe o kala e whaikirikiki ia awa le pā mauso. O whaaro longo i le whaatalitara noa ngā le whiunga atu i ama sunga le atau sa vea. Le sa toi fisiri nge wo mana tu mana ia lea. Whaalolong ia whaatalitara noa ngā lea le sunga i le atau ama to telefo inisio. Tato, e whuka ika ia. Ata vai atu loa waka satisfied le whainga whaatalitara noa ngā le siu soa whaasara lau ma se tasi. Ia, ki roa kako hanu wai kako le ngā. Ai lore be fo ile le wa whakarango me lea. Ia, mea e kasi le la kako. Ai ina wo whanongo longo atu maa nei e o le whamani no ngai le whionga tama le whale por suito wa. Ale whato tui le tua sa mo tasi sunga atu ia. Pai. Maa nei o lana papaenga o le vaenga lea. Ngā maa fua o ngā kaule karikongu ma whai kala ka ngā kaulonga ngu. Ona o le isi tu lea ma upu tau whaaleanga ma talafu o se kupi. Wa ai ele whai ngā mālo o whao ngā ia lako ka alolo ma mea umafa pena. Ai sa iei fo ila marekala inga le si sui le kau vangi ia sa whaka. O langa fo ila le kala inga sa haru fo ia kala. Sa haru fo i kala. E pepelo, e le karingu, e pepelo. Vai. O le whainga tātele. E whainga kā ia o ngā e muri kai. Ma e la ua se pepelo se si. O ngā o lo whaalongo fo i le kala lesi ua whai mai e pepelo. Se whakura o whakai ka inga le ngai kasi le vai ngai ka kau o ngā ngofo mangingo e kako le tupu i le leanga o mea. A launge i la auli o ye e tuila e patu lou le pepelo la auli. A whaio o e le ke ngofo e ke le i pepelo ha o e la auli. But somehow e ke le support le fast. E le kau make o le a ola i lo loko e pepero la auli. Ma foi sea. Onga foi o le mea le ke lango inga, o le ke lango inga kara kanka le la ua le pepero o leskangaka. A o le fisili wha na mafofa. O sa o le ngā whai unga o e whaia. O le mea kongua ngā ina o sau noa pai le mata upule i le sui kau vale la ke kama moe le whaia lang whaasa lega sa whaia lang whaasa launga le e pepero mea ia ma pepero. Surely, e le i pepero e la auri le siko inga sia posi poai. E le ai ma se mea nga se i la auri le ula lea. Ae onga e whaakanga ka moe ke le lope i ta pipipe po le mea fo e tuto tasi. Iyo e. Ae onga o longa le i o e inga ma le ola le fia lava ia e le o ka e le o langolango le whainga malo. Le o ngongo foi fua ma la lau ia mea, toti sila fia.
O le efeki le o mea i fai ngai le HRPP. Le fai le kokoru le o li mongi kui le epam fungkoi. O le efeki o mea ia. Le ala le nā lea lai o na tau le mau manau na watu tātou por kalambe le nei. Ia tātou whaasao sao ina vaenga ia. Lea nga e are ko akoru lea. Wale o ko yeise lu manga i whaapurukiki o ko akoru lea. I am telling you the truth. The next election, there is no more tomorrow for Tulepa. He's too old. I am pretty sure. O longa paia inga whai ungai. O li mongi le ala i le pule e le koe songi se koe fo i mai. Ua mala malama ia i fo ia noa maala dou ia i le kunuku o fonkoe markau wha sere whai nei. O le ala le winga o lau wha matalanga. Tā lofa i nei tangata le muri tā waso ma muri pongisa. O le afeki lea leo ke kau whai a kua rebelea. Whaakali oi. Se i kuruku oi la audi. Kulo wala whionga ni pāremia. Whaakali oi i low chance ma low turn. Se i kuruku oi muri pola angalosa. Se i kuruku oi le fast. Se i kuruku oi koe rupe po oi lavara mingiska. Whaakali la ia. O nga e whako a earn le oi o le meanga o lukango e lau. Le kuruku. E ese mai, i mea ia o tātou mātila tila le vaai, uma paia inga e fia e le whaia. Manga kua ese kuruku, ese pepelu. Ia. A whai kau ke whaia ku ngei. O ke laua le kuruku o kuila e pamara pepelu. A o laua, I have my reasons. Afek ko lang I need to justify la upulo fak wai ke fisiri la mea lenga e ngabe pero ko la pa ya yes oka e se ango ai ole mea ole fausa ole pepelo ale ole mayaka ko ko ing vai langa aka e aka no fa pea la wai lu ko inga o papa mayanga pesto i faf ko sisin ko ke fia manga ase pepero se kasi. Ala nga pepero lele kau ke se solo ai le ua makua se solo ai ka kou se furu pase. Ai nga mangingo lele ila nga wha mangingo nga. A maua ma atoa ta maita i po tina e to lima. E le mo o mia le activating mai. E mawhaila nga ula ua pepero. Yes, I can. That's a straight lie. Yes, e mawhai. Ala nga sanga mangingo la nga sa wanga. Whaakalangoa whaafia koe fesidi se furu pasegi wha mai. A toa le lima tamaitai e to tonu po le alavane numera. A toa le lima e le mo mia fua se ongo se fiku se vat. Se i vanga nga e vakuanga ele a koa kamaikai. E aruandu ayala e se i mo kamaikai. Ale na wale vanga a koa kamaikai pa inga nga. Ai koe mga awai kau amai ku kongres kamaikai mares kamaikai. E vai ve fa koe langa aka ranga ke iloa le kuruku. Ake malama. Lua. Ngaka i mua i le musu o ia na nofo ave ese le whaalanginga o le ao ma malu o le malo. O leo ke alaku me ka o kuruku. It's a fact. O leo ka ke whaasua. It's a fact. O ia na matua manino lo na leto e manao. E whaalangi le tofinga o le ao mamalu, le ao le malo, o se ao mamalu. E le manga ofo e koe whaise upo se masiofo. Yes. E confirm le lei e rafionga ya anga fili la upu le. Nga matala noa i maanga fili. I le teimi tonu ale o pale me le fast. I le whainga malanga au pale mi rafionga sa whapitu. Sa malanga mai anga fili ma le ao le malo le fionga ya tui maleri whanu. Sa ila le tina na whaita i le city. Lai mara malama le la utala le sa mato whilo iei. Na e fwe mele atau sa vea. Sa vala au liet fon fotua i teimi le na. Fon fotua o te fon wa ia. To filau tet ma. Na mato gola. Na e moni ma uma la utala le. Na uma na whai mato whalanginga le ao mamalu le pōlea. Ai masa vali me male fionga ma anga fili masa vali me le hallway no ma tofa ma vai ai fa taru fa me anga fili ke o me seta ia na o se toi fa manatua wale o toi yai o pule anga fai mai wale o toi yai i le tula fono po le fa vai po le merenga sui kule e le o toi yai se upu ao ma malu o le malu
Lang ayo lai whaafonga anga whiri le mako whaalanginga ko kongu le tina lea. Le ai masesi o koe ka ua se ngao se au se kuloa. Lau wa mako avea ua toi whaafo ia ma tau ia le whaalanginga sa kaunga ye. Ma lau fionga ni masiofu. Le ala e fio mai anga whiri. Wa uma le tina. Ai sa ulua polo tau au matala noa mi mai. Yeah, just to let you guys know. Leanga o la ua faa le tū la fonoina. E o i kaulanginga le malo e ave iei. Wa nga o lau fionga i le ao le malo farkua. Ai ko ki ro ko me mari. Ko maka ku le sia nga fa karango. Ai ko se le se mo mai nga fidi. O me nga ve ese ku lepa. E le ko manga o fa alangi fua. Your Highness or Your Majesty po nga me uma pe uka ko fa parangi. Bole ko te manao. E o fo le fionga i kalo fa si masiofo. Le nga o fa alangi se masiofo mo farku. Ai le mama o ne ya tua po o se me o le tausanga ele ne tene. Le ne ele na fa atal no nga le fa malang kamar sia po. Sia po a fo ni ngora nga mere nga fa. Ai fai mai foi langa ai fai mai ole to finga le au malu le malo le se to finga ke ro ko samo esa orfa finge ko elau na o lota hata wa ka orfa finge aka mai na o lota hata I me le di ma vai langa e umma sa fa yanga kuruku ma pe ngaru le aka fa pe ko ngor par me le wo utango fa matalatu le nga o le la tatou wo I mea na o tau pisa I nei sunga la au le male toa le nga o mea ia le nga o mai le wadi ia lau mai fa mai o fea forfolanga kalu fa mai o fea forfolanga na fai la tatou tu le fa to out 2 days ago na au mai ai lunga le release le malo government release e na o mai ai ona pasia nisi o vaenga sa fola ina ele fai ngā malo e tutupu I le periota le nei mana tua mai fo sa au fa mamafa na po o fola nga se vaenga fa au fai e le fola nga o se kausanga e le fola mo le paia inga ai a le tupu fo I le paia inga pe uma I le paia inga e mawhai ona fa au le isi paia inga fia lava e fa alau loa lau I tele ma fa ilo atu le manu le atu o le ua umaya so a mataia si tianga o le pensiona e la tau sisi la mai ai lunga I sina tama isi ata leo le avatu e na utou va vai mai ai senior citizens benefits ko ke sina fia upo ta o fia I persi aka le lunga fa mo le ala fo na nafta se fa kulo kala le oka se leva na tau mawhai o ngai wa fai I langi le volonga ngai ngisi o ka mama ki nga makua I ngau ka ia si I kia ngai me o le pension ki roa koe fa ia ku pension ngar kai ngai langa le te fai atu sa o tala pension no o le titi fitu sutala terminan walu kar pension ngai se o grandfather ke sau mai san lo I sa pai kia ke mai kala san lolonga ia kami nga lai fixu kala ia wasi ilunga leiva I think he was full sa ai nga mo o se aso o se kaimi e koe whaia ia e kuila e pase isi mea maanga ia mo lato o ka se umi wa o koru se lau lelenga ia o koru se lau le fast pa inga nang kia ngei a ua tausi da sila la the good news o le tala le lei o le tala fia ori ai sa moa uma ori ai pe or kala kuspai ori ai nu uma the good news lea o le a mata I le si tanga fou lea na fola ina 5 se lauta la per month la tau o fitu se fuluanga I luma lea o le a mata ina 5 se lauta la per month mai I le tolu se lauta la ai tala faalua I le masina lono winga a makar masinga whakaikainga o Iulai le o whai atuai logo winga e kumo morko inga ya Iulai alu kuala ngadua rima aru ko inga seki umala ngadua vayaso
ko umar ko inga ko kufo iluma National Bank karale sianga 5 se lauta la ile masina. That's a lot of money. Awagi ka ko siri PSP ha wa levan te taunta to me email tu langa le. Fa te tele la sunga le pale mia. Sunga la ule mali to malau fainga mal. Me la le lenga fa ya ko ngi ka ko o sai e saulava. Ale fa ko a happen tato. Leanga ia te. O te tango lava au fai tau mai le fainga palota i le taimi sa oa. Leanga o le fou ma lo le si au vaenga le ngā fio ese. Ngā fua inga vave faika ko snap election, zele uma. Ai te au maro uma fufau. O por kalame ai a le tua. O mea ako akoa ele au mai ele tua ni fasi mea mo kako. Ai ua maa fuang kako fasi paya inga ma fa le kongu. Ona o le tangata i rona le ustai. A ole akuanga ke le faya ngi mea ele ka penga ele akuangi mea le ako akoa inga ke ambaya se lau pasenge mo kako. Lalalala e alualo uma fufau. O le fato atu tupu sa o a mea ka kaungu kupu sa forfola inga within the rightful term o le paya inga o le ale rightful term lea e a maka mai kako election ya apelila whaakulu ma lo whaakaukonga ya me longo winga o le whako arua masinga o le whainga malo ea ma ngai ia le lalanga ngā kunga whaalea ngā mea leilanga if you think about it. And when I talk about it, and I think about it, ako sila ngai, o le leo si kakai o fia me. A toa I fo I male ova faalo alo le lauli le mani ko. Nga mafuai, o na fatu matuna ma faale ko mu pa inga ai faale ko me le ko. A mai le ko me a ko. Le nga ile mai le tuangi fasi me ya oi. When he gives something to you, he gives a full 100%. Ai le fo sia ele tua. Low receiving a ko se lau pasenge pe a faye ke le uska. Ia malama ka ko principle nga le tua. Remember, pawale o le mea ele ia vesea maka ko ole freedom. Olo free agency e ke fili. Nanga ile fo sia ka ko mangko o mea nga o fo sa ka ngi manga o sa ko e vaku ka ko. Ai le manga o ile nga e ku mai ka ko fili nga sa olo. Ai nga mai le se lau pasenge nga mai ele tua. Ile sunga la aule le male tua pa ingang ke ngai. Avaku ya oe de ka inga. Ai pika. La avi fo la aule le male tua ma fia me e o ya mo se le uskai. Fa ko fe kala ile papa ai ngofo kar papa. E o ya ka vi ka ia ele uskai. E o ko kele. So allow fo ila le process o me fa pe. So fo I mai le lautala. O lea ua whaatau nuu mai lea tuana whorofolanga through the fast. Lea sa whorofola mere kai. Ale ua whakau nuu uru pirioka lea. Ko si sira lai. Awa anga aru sa aru kako whainga paloka. Lea whako arua masinga. Awoi ai si ima kako pensio. Ko wa i le pato nuore mea. Awa lai ke ika. Ai malama mai le process le o ki karangoa kuai. Awala ka ke fake. Leanga ora kaimi leanga o so fa fo se Amerika ko fainga malo ringi. Thanks ile tua o lo ku maulo file mu boro fa maungi. A ole taimi le ta to va ve fo lau mai e. Ora ka ku va. Ora ka ku va anga o so fa fo se. Ole peau ile malu e pe ore pese le fakasa. Pe a o so le peau ile malu e malu. Ai o so ai mar peau. Ole langa o so mai le peau le. Se I koe momoli ma koe au mai sa or whainga malo. Ai, e le ore pirioka lea e whakau ue whorfolanga. Manga kua. Ore pirioka a koa e mai a apelila a nga ile sidima kausanga. Lono winga, whaafetai ile tua, whaafekai fo ile fionga ile pale mia langa o ianga filifilia ile tua. Malana whainga malo, ale ua pātonu mai hai ko kongurusi ingor ka ko pensionga. Kasir ngā mea? Lima se lau so oele o fitus futu sanga ta mati na. After ile tua. You deserve that. You deserve more. Ya isi kako waro mali. Pio upor peseri kulang yo fale ali. Alo mali elo asamo. Ilo sa Milano moana.
Ua e o fia tu i le ava mai pese pese. O lea ua whaofi ua whatau moava. Lima se lau tala mo tatou sinias fitu sutu sanga ngai. Dunga kako be ia e. I tatou whanau. Tasi lea vaenga ko ke le au New Zealand o i Australia. Se fia kura o kala lea. No maua mai vai temi na whako o sau New Zealand. Au ki sau New Zealand e whamai. E kako o i Australia le mo pepe kai korua fia. Le mo pepe kai korua fia Australia. Ah. La le winga fa mitalanga. O me a lo fare ma lo a fa ngau kinga. E ma wa ele ma fe pe ko fe pepe. Ia ma sawa ya malanga package nga pese. Ah, supporting wrap up support for ile. O aina ilu matalo talo ole ava veo. Wa le van ka ko ya ni me. Ale le la ko sisi la ku. E ko sisi la ku ma le sa lunga. Ia o tota mai tai pepe fo at birth ma wa lo se la tala. Per month for the next 35 months. Lono winga e umane dua se lauka la e au mai teimi e ola ai mamanuia lo mai tanga. E lo fole tu. Bakulu dua se lauka la. Ka pengai apa susu taipa. Wipers. Mala malele ya fui mono anai meia. Ma godfather ka penga. Ole aku inga apa susu. Ia o fuanga o mea uma whapenga ma wale lua se lau. Ai awe ke pole every month for the next 35 months. Do the calculations. Fai oe lau pupu. E umanga maua lau lua se lau inga ufako a e ola ma whanau. A o maasinga o maka ikasi mo reisi koru sulu lima maasinga maua lau se lau ka la. Benefiki. Kako wha ingoa ia iyo. Maua lau i po lau pepe se lau tala. Lono winga tolu se furu ma le lima tausa masina. Tolu afe lima se lau. Tolu afe lima se lau. E kausi mai ai. E whai ngā malo. Lau pepe. A koru lima kausanga o fianga o i masinga o fia kausanga. Wa koru kausanga Waka kaurei rofo i ngā mea ranga ka kere o koe fie i nge me o pepe. Whai ai ole umile ngai koru lima ngā kausanga. Ole a kausi mai ai ere malo ma warau se lau kala. Lono winga a wheo lau i le bank account. Whai lau bank account. Every month sau i kukungu se lau kala. Wow. Ia maku ai. Whaakele runga me o apasusu. Mo formulas ese. Diapers, wipers. Vai. Ele ongi kupe a vaku e whaihengi o kou wivi. A whonga rei mea langa e kāua fo i me lea. Kāua kere ako kere i me i resi vahenga kāua. Iku i le au whenga ruenga. Whaamore mole. O kou ia kama i kai i maki ngā la a whanga ngau ma manguia e whamungianga lea. Au kou ki taking for granted. Au foi ko ke kafili sa ngoa i ngei ko inga lei o fa mangu yanga a ole fo le tunu ai aki na ki diseve o to la ngor ka ko ko ngu ai wala ngalo ia i for fu ngi le la palapa e le va ku for se la wa ko fa i ngor ka ma lo ma ki dinga ko mo wis ko pepe le ma lo si le ko fa le ai fai ma di fai ma Awa fo ke ngau kele ngai me o kai ai isi esa oi ngang wara ka mo ari sanga ri roi ma sanga ali ma roi ai ko ia fer pa ki wor ko inga ave ko ngo kumbo ko ma ko ai nga le ko come on help yourself anga ai ko ma ro la ba ai pa ki ini ai please take it easy land take it Nga fai mai. Come on, help yourself. Nga mai ko o ai kama fasi a ngo yo mbo ko u ese wa ai mo bare ngi mo. Mai please take it easy land. Ole take it easy man. Take it easy land.
Ko nga mele o ka ko pa pepe fo. Ngai. A sau le se lau ka la ma sau ko. Ta more more. So ia. Ko ke so ka fili sa ua. Ma so nga. Ai o le va kur ko ala le le ya mo tatou. Au fo ini o tatou nau ina mea. Ia I fo ko ngur fu ngur la palapa. Iyo. Ah. Ai le ore uma enga sau se lau ala fo mai. Dad. Ya. Ale misi apa susunga ra kama ma fa ko fo sau dua ma fa. Awa fe penga. Or fe nga mea. Ai o le tofi o le malo e se le mangai. Mamla malero yo pina ti Williams o mo fumo. Mamla malero dia me rukar ngo kwat. Solo. Tato be o le isi fa manuanga le o le atu le mai. O le ato si tia le tato to tongi a mata $5 lua su fasene. Oh my god boy. 5 ka lama lu su fasene le la ingresa. Ile itula. O le tato minimum le na le la me ia. Se yo kuku ke isi ai. Oe lea le kamai ki fou marka ki fou le la afa ko a umar ngaruenga. Oi lea onga. A le la e ngaruenga le rate lea. Let me say this to you. Amu ia oi. Amu ia oi ke le iui le vau filfili. E ke le iui le 5 susenge le kula. Amu ia oi ke le iui le kala do susenge. Kala ko susenge. Ngai wa makukua nga yoko makua. Ngai ai nga yoko anko sa antis ma e o ko ainga. Wa leva nga tui mai ku ainga rate le nga den sa we kako. Kala susenge. Kala fik susenge. Ya. Fiku sulima sengi. Ele I complain. Maybe sa le fia ai nga rue pungo wa a wifi ai. Sa le liu mai ai fa nga malo ele yango yai. Ko so le vale o kanga fa nga rue o ka yang fa nga rue nga administration na pula epa. O ka ngi rate mga mea. O ka se capi ya ai de sa ka ko ilalo ai. Ai amu ia oe. Sala nga le ko fa ko. O ke le manga o ko ke complain o ko ia kuno wa asia te ve ku sa o ko au mosi mal au si konti le la ko fa ngar ngar ko ai 5 kala 2 fase ni. Please be happy. Okay? Au ni ko wom ko kala. Yeah. Au ni ko wom ko kala ko fa pe mai. It's about time. No. Ai se kau kala I menga. Kau kala I kanga kai nga polonga le administration le TPP. Le se menga si ia. Ya. E kanga kau fa ilangi le folonga. E feo ki anga kai kala fixu senge kokong. E feo kia. E uma long le nupi fa. Nga sa war o le peyor vai aso nga ko kofu kongu fa ngole. E ko kavanga orang kama I small long fa me nupi fa. Ai sea. E si dia lo long le nupi fa. Nga fa o nga mkinga nga fa o nga kaku. Ai la o inge ke ua e o so I lau 5 kala 2 fase ngi. Ai o so ile fa sa posi lunga lo fa fia poto. O ele ke e malo. Ele a fa inga ka ko lang fa nga malo. Yes. Ke fu e o so lunga it's about time. Whatever for the fall ngi me, whatever for the fall. Ai. E ke li kai e mala mai polonga nga ui mai ele HRPP. Lela na o le ha ku fa si lo ma fofo. O ai ngi ka ko ruma nga I manguia. O ani tatou luma na I manuia. O determine mai ele whainga mano le HRPP. Or are we looking at buildings? Are we looking o mea ngā le kau kiro iai? O le mea ngā le determine na I lulu manga I manguia o buildings ke kele I kokongo o pia lele kukunu. O langi ngā ruenga I umofo I ka koko haku le lisi. O isi mea ia o le afe iai ma ave iai wha mua. Oa. Au karangoa me ka o lumanga I manguia. Au ke karangoa ia kia umaro ainga. Ya. Au ke karangoa ia kia umaro ainga. Pauanga. Katugol marolonga. Katugol marolonga le vanga le fifimanga ia yo ngai van. Au ke koe foi mai, ka koe fa uma sia kare. Ala ka kia mai le ngonga yo ka ko issues ka ke fa so le vanga le au ke pol.
le uto ato le tato wa le malo si angol tato producer ia me se foi welcome back mai Samoa la uto i tato office autu fa wa tato proclame ne vanga o le fia tato maloa to fa wa Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Samoa awan de ingalo lango le tato matanga weka pole official tangata ta fa mai mo mai fafo fa fitai tele ma fa fitai fa pitoa ile fionga le minister tama o le fretua masanga a o le matua fo I o le fretua masanga fata Ryan Schuster mo moli le fa malo ma le fa fitai tele yo faiva malo o ma wa lunga fo I lo si tianga wa eta pena inai le ano fale ma lau CEO le fionga ya ni mata ia o si kaili ar kako ofisa ko disi la to ma lo fa yo le faiva tele disi metotia tele disi fa lau tele ia e mai so sosia ma te mau ai ngai foi pe le tua ia ila foi fa to fa la inga lo sunga tu sa mau ai tu lo fionga le minister ono po fa to right ia e mai se foi o lo CEO ia ele mata ngo fie so ia oi foi se ale fie foi ia puisa mo ni ia so fie ile mata ngo fie mai o tato fa la wiloa me so tato hospitalities ia to tono Samoa maka ukia ia wa fe kau ia la ngor ka malo e fa kasi ka malo
Le nga o fata Ryan. O le siusta le leila le. Iwe. Pau ware meu ke akar kakale. E la ai lalo le ngisi e vai. Sole. E makau kia. Pau le ngeyo le afakasi. Po le ale malu wo le winter fair mla ku mo fer wai. Ai futi ka malo i lalo le ngisi e vai. Ia whaafitai lau tautua. Ia me se fo tatou au nanga tatou whaafitai whera whiora CEO ne mata. Malo lava, malo le tautua. Ia ua tau fo ilo ai. Ia ua fo i le tūlanga te le na whianga iai ma tatou tunu taringa malo. Ia whaatiri fo i mole ai. Ia ua fo i ia le tatou le aso le usui kako ke wila la wheri ngore wano i tatou le tūmanga I think o le ngonga le lau tatou alue. Ia, ngata fo i lea. Bori fo fa malo le tatou pulenga ia le malai valele. Ia ona le to na male la ina tu langa o tupu le fionga le minista o nga ruenga te tele. Ia to rupi. Ia ar fa aftai. Ia fa manusina le fionga le polisili. Le fionga tu mrvao fa fonu e vili. Ai mai se foi o le tatou o nanga ale malai valele. Ai to foi mai fa ato atu nei vai ngor fa so. O isi la vai nga ia le au mai ilunga. Ma ole afanga solo ma fa tau ia ma fa tau wina. Lima tala lu sumar fa sene per hour le minimum to tongi a mata mo tatou sa mo. Ma le isi tala mana ia mo la tau le fai sa fanga le fai la fonga lupi fa lele ono pasene. Oh my god boy. Ka feel right. Wana o fa manuyanga ilunga o fa manuyanga ilunga o fa manuyanga. Ono o mai la ia leo si auto mai fa soa. Au te lose au te lengor vai aso foula ma tau mo fai mo fionga lipule. Ina ia au mai se tangata fa tonu follow wina le to mai tau ta mau ainga. Ia ena te mati ma fa lau te lina. Peita na ona auto e tau mo fai la vai au fai ma fanga atu se fa mtalanga. Ma se foi na sia tole atu na tu. Ile ta mau ainga fa wa lo tato butunu. Lenga boko kele ila do le HRPP ma ila do le o la do loto i tau whainga tatou whainga malo tu le mai. O ala tau whapea mai. O se tu langa maale ale ma se tu langa whapupole. Le whatupula ia o le tau langa tanore suifuanga. Karu whanga uara karea. O le ae whanga mai ringi ko i ngaso. Ai o le tala mana ia. O le fupe o na wha lautele mai pepo wha matalanga i le Central Bank a Samoa i le kovana. Ia o le tātou wharetupe tūtutonu. Ia e mese foi o le whātou whala inga IMF la tau ia i le fua whātatau forecasting. Se whaama ai whātatau fo i lele. Ngai i le tamau a inga whaama win o le tātou tunu o Samoa. O le tātou toi sa vali valile. Anga i luma. E le tau mate me se fo o tātou tupe whaanganga o tupe reserves ma tūlanga o tātou tupe maua ia o tupe ai tā lafu fo ima wa pau ila le utou sisila mai. O le matua so longa le lei o le au iluma. Ma o lo o le stability le tūlanga o le tamau a inga o lo tātou batunu. E le ai sa moa se mea ka kouke popole e fua. Ia la mela ka ko pole le wa fa o for langa si ki or pension si ki tongi amata. Si tia ia la fonga le tu langa fo ile le ile vai ngor fa so fanga no pifa. Nga o me si ki me ia ta tu te alu ia. Ana o tu na tu lunga le fa tata. Pe tai pe no fa yatu. O le tata wa fea ia se ta se ta mali ile vai so fo. Ia hopefully o le so nga fua. O le aia a fio mai. Ia o la tau fo ilea pito la au le wha manino ma le wha mataratalai. Ai o le upu ia e wha maro si auru tātou utunu. Awa ka ko ki popole i kau pengi singi ma mei e kau wha whewhewhe mai ei ma wha mai le awari ia. Ua wha le tonu. Tūlanga fo i o le tātou wha lele ma nā mea uma. Ia se taimi a whea i le wha alau telefo. Tā pena mai ei fo i le tamaita ia hana i tu sa i o lana segment i le tūlanga o le tātou wha lele ma. A o le o tau sila mai. O nisi ia o vaenga le o ave i le wha mua. Ave i le wha mua investment and development a le whainga malo. A le o tau sila iai. O le toe wha ato anga lea ma le toe wha tapu e ina lea. O le alanga lea le la au le male toa. A o le evem pale mia. Samoa o le ele arka ko wha singo manga o munguia. Yes. Yes. O tātou people from the sun o ka kou ka ngaka mai whanga ngau mai le ocean
Whanga ngau mai i ele. E kau kele i o mai ngisi o pāngeka. Kau kele inventinga ngi meongi ka avale o ngi wai ere kise. O le hana wingo whamatalanga. O re kākou koko. O re kākou popo. O re kākou kalo. Whai. O mea o manga. O re kākou auro lea. E eli le koale i kūpai. E eli le suahu o tūpai. Eli le auro i fea ma fea i Afrika ma isi a kungu. E hiri kākou auro lea eli sa mua. Ai ona ua wha amata na nana tele tato. Ona fo i o whainga malo, o renga ke aku ngei ele HRPP. Wa amata ina le to e fia fo i ngisi o e o re kākou wa aulo male alio. E malama lama lea. Mawai, kako aulo lea mara kako alio. E eli fo re kako aulo ri. E ar kako fala. Fe ua kia i ere ngā alio. E ar kako ufi. Fe ua kia i ere ngā penginga. E haka ko ka mungi kingi. E oe. Mea uma whapena. So le. Se nga onga ese a e ingi kako keo ea. E ingi kako se rafi. O ha umana mautu ai ngā o kupe ngā e ka ui o isala elu mga maaka ua mga mau me whapena. Te nari. O kako. E iei fo ia kako au lo ia eli. Maile sa uangar po ingo va ai kolongi. O ke manga kua i pia ia soia, kala i kiki e pisa o ele au sa kaua, mare au vaisala, mare au whakasa, mare au wasau, e whai ngā ruenga, mai whako angar ko ingo wa ai kolongi. Ka ki whanongo longo a wala i kala e whamai o mai sa o i wa ai. O la lengu sa ngā leila lo fue sa ingo. Ia. Mai o mai o mga whaire koko o re popo, o mai ka ki whanongo longo kunga. Ia. I o maa kua ka ki whanongo longo ka ka maku kua whamai. E sa oisko ingo wa ai. A ko fia ki ka vali. O la ka vali ngale ka fidi mai lalo fuesainga malalo me o fa puro lunga i lalo au la. Tala no al tanga tai mala malanga fa pea o male mentality. Aka nga kai a la pile o eli swa u la. Langa fo ele ngi koko ele ngi popo ele ngi me fa pea ngai lalo ele tu pai ma o ile le Middle East. To te sira fia uku. Anga yai ngi me fa pea nga. O le malo si anga fo le nga nga ku. Kako oi Thailand, kako oi Asia. Da best banana lele whakau mai le sau le lalo langi. Thailand, Taipei. Ia, whai pārangi lele. Ai ase i o kousi la sila le ngāo singa. O kai. E matua ave uma iai. Ai akako. Ai akako. Langa fo i le sau li mongi. O le wha makua o le isa maumanga. Langa fo i le mua mai le mora kangaka. E ngofo i vai keli. Sa ala kui la so mo ngofo a onga i sa ka uanga ka ele vai ngā ma le whafsanga i marisa keli le vai. Ngare punga i ngā ufigi ma i lore urunga ka e. Ele i aru e whaise fe au aonga. Ele i aru e ngā ngau le vau. Ele i aru e wha ele kai. Paula yo meo, mai o ia la lau mai kangaka. E discourage. E la lau wa maki kiva sa mo. E le langonga inga, e ngake le malama. Wa e o se aru e kapaloro. E le i roa kapaloro me nga ka o inga ngofo i o isa kau. Ia. Le ala le nasa mo ai lau fa fomo. Mai tato investments ia la to ma developments le ko ave fa mo. E va tu no sia kalia. Mua kako funga ele. Yeah. Lea ua toe wha mafi ma wha ma ite tele sa mua dalonga. Continue kako sports development. Awa kau ke wori de mele vevesi e laka pisa mo. Awa ke poli. Te wha mai upo e whare ngā kai whale. Pe ke kele a e ko ai lea wau o makangi. O whea e whikongi a ia uma malolosi ma pe au. E to ai lea wau o matangi. E ke kele fo i pesenga ai matua i leo ai awangi i kawhia i me kaumwhai. Awa kau ki pole. Te so se aku ngu ai ru ngala lo vevesi au mai au vaku. One thing for sure. E le ka pea i lalo ka ko mau Samoa. A oa uma ngā yoinga mga ruenga o lo kau whai le ngi kaimi. Whai more le ele o whai a mo se lea. A o le ave arfa ama mafa. Al whai ngā malo. More support.
ia i kako i fale matulanga whapena. Ora kako aku waka kau fo inga si kia kako, wale koe kau kako koe whiula no leafi. Wale ka kau kako koe, ki ngā umaka. Te hai, kako me i le sika, me i mai runga, le arisi me tong tato me i mai. Me i mai runga. O lea, o ngā umu kesi. Ale o ngā umu kesi kako. Ia kako me i mai isi ko aina o ngā umu fo i karasi o. Tama, wa kau kako me i mai runga. Si vanga ngā la ngai le mawhaya ngā vesi kako o ngā umu fo i lea tulou. Le tau o tato tau mafa. Ma tu fa fonga la tunu fu e sua vai ma. Ia kamala ngā ia fa au pea le ngā i le mawhai. Ngā o ngā more nai sa o ko inga si kairi. Ai whai a tatou ngā. Alo winga lu tu whai tuan. Wa tauna. E wa ave i le wha mua mua le tatou whai ngā mana. A seta ma venga fsa soangi a kova mole. Ia, ma nei a whaptai a lau whionga i le wharononga. Anai, ia, whai rai whalau tele mai niso na tō vaenga ia. O le investment and development longa koru lea, ka koe whai au koe lunga le graphic lea. O le wo, there's more opportunity now to do home loans, home financing, pero ke lo le, o le si piko ngā o le housing lea, support for shelter financing, la o ke le fo elango vai ko fasala mai banks se sa mo la wo ye le ke pe nge ka ko i New Zealand home loans interest rates me for penga ma lo fa tai tele ta wo le fa lau mai e ta wo fu lo ta fa so lo fioma ai se vai nga tv fa lo tele me se tu langa ne investment and development le fo te va vai tu more government scholarships. Ia o te lola usunga ma mai tu la fa scholarship per ma lo fe fa so lo tele va ngale. O le si foi le ku vonga le it's looking more mangwa so ia specific traits fa for mai fa engineer arts commerce ma fa lo ia but now lo wa maka because le alunga le olanga ma le ko nganga wenga le mo mia lo ka kala fo i si maka upu le ka koskosipi ma increase fo i nisi ka koskosipi a mesela le kule le fa fo mai the medicine the medical side ma lo fa tai ia le na ma le ano tele fo ile support le wa ave tato professional bodies e pay your workers ma associations o le fa le inga fo ngale o training basic training skilling upskilling molo sila fia fo esa tal ko kele fo ka ko aluma fa ngau ia ka fa pe fo ka ko specialize workers isa mo kele ngo mai fa fo ngai le pokala me RSC so whoever's left back home pele la ko fele upskilling ya ma ngisi training ia ma fenka ko adapting ile alunga le olanga fenga benga lo ia ko u fa fo mai sa mo ma lo fa tai wo levan de tau na tato la lo manatu so fi ngala fa ma to levan tong tato i ai nei tu langa ai ma se ia trainings ma o ngal nei mo le rumana manu ia o le toi developing ala vo sa mo ele sele fam talanga se ata sa o le but I feel like because ole terminate o wo va ile malo i le fa fita uli le wi tato ia percentage le o wala fo e fa le ati le ia capacity o tato o fengal wenga a mese tato public servants fa lo tele le vaenga le ana more concessional business loans ia molo silfia asiata ia bantu fo i o le private sector o atunu umataitasi pe o le malo se le ngu e kongo se fenga ngu o le private sector le ma fo ia la kekeleka ko taxes afa pe ele se soangi ne malo nga i fai pisinisi i tulanga la ia tau loans ni au wala o le tele pisinisi a seta moro silufia wanga le work because o le kikile cash flow pero le ese cash flow so o le will step in the government soangi pisinisi through congressional business loans. Yeah, okay, lo fo ikele fo isi melo lo fail malo in terms of opportunities for ngale fo I mo pisingisi ese lo wa ko fo ile amakanga ngiko sanga sele le funding grant sa mo ko ile Ministry of Commerce and Labour o nemo mea wo ele fo but lo wa mata na it's starting to become more and more quite frequent
Ma lo fa tai o fa ta wala na le o pa i toi. Ta sina mai o le ka ke ngo fo ya ku. Australia New Zealand le to mate America. O atu no land of opportunities, better future. Entrepreneurs e fa ala kele la ko pisingis. Ai ma fuanga ku kupunge me wa ka kele mo moe. Fea la e ko murkanga arunga inkupe. Ai officer so ninga ma fai to ai tatala mai so se fai nga malo. E ma fai ai o ka ko fika ngo fi au pela e ai grants or fundings, loans o vahenga va penga. E tau a mata. E tu langa o finga business to no tatu buturu umale lo mana imanuia. So o se fa afite tele le tatu finga malo le tele. E o le wa fa ta pena le fofuanga mole fale fa masino tele sava fa masino. E mo se tatu buturu ai e le ngata fo ile. E o tatu lava tu langa masani le tatu continue district development le mo tatu por kalame o le poloketi miliona. Vaenga ya samo after ya lau fiunga na ilau fasu. From the sector, I can say development program, more funding for NGOs. Is it a tahu le tulanga le because o NGOs molo silifia fa pe for le mai mo mai le tunu. O NGOs olo EA community services or NGOs is not for profit organizations. Ia kere langa self fund NGOs ia kele o la ko ngal wenga fa pe fo ko nginga la ko o fingal wenga o NGOs ke pe ole SVG Samoa Victim Support a for ile Cancer Society a for organizations who don't have who are not paid by the government but they need assistance from the government le la ka u ke ole le kulanga le because e kele NGO Samoa e mo miel soangi I wala kau kupe o avangoa and also to be part of the government investment development plan, which is really great. And e o lua ala male menga ke la o koe loso ngoanga asiata o le continued district development program. Asiata wama mole koe kasi ase mea ai kakiri ime ia kule le TPS. O le kulanga le o le ngalaka touch base but okay, lo mo me next week ia ska specialist. E whakalango i ngai me e e ungo. A koko kankanga ia kule kako GDP ngau 1.8. O se kulanga le leile mo mole arunga I lumo le kama a ingal koko kungu. A kanga e kufo ia kako foreign reserves e 1.7 billion. O foreign reserves mo le silfia le totele o tupepo notes. Amerika, New Zealand, Australia, le oku makakou Kali Samoa, o kupela ngai wha leo le malo, a wā sofika, ke i oso sea wha, pe sioki le pingsingi, and we need to pay for these things. We have our foreign reserves. And that's a good number, 1.7 billion. O ai kanga I fuela le kako remittances. Koe se lau mong kupu afe, se lau mong kupu milionga a ko le pilionga. Wow. Whamaloa koe I kanka umalo whaapenga kau koa I kau malele mea kungu whafo. Because o le results ia, ma whaingu mela ia, I loko o kankanga I Samoa, ka susuir ko whamalama ma ka lafo kupe Samoa. This is the result of that. 869.8 million. We are 100 and what? Yeah. 130 less. Yeah, less. Million. Ko kiki a ko le pilionga ka ko remittances. Le suka si masinga whaikau mei ia me ko sanga o mawai ako. I le mele ko sanga ngai. So, you know, a big round of applause to everybody. Yeah, malakako tourism, which is ediri poki o le IMF ngo whaikau whai asiata. We are back on track I lako tourism. Ai ka ngai e ko ewa over kumale awha pilionga. 633.6 million. So well done to the government, well done to the Samoa Tourism Authority. I lako ngā ruenga whika, le whea ngai ma le advertising, ma le promoting, le kakokungu. Ia, ale ngaka fui ngā setanga ke lo le leia. A lot of that money is from where? From our own people returning home. Oh yes, local tourists. Local tourists. Kako diaspora. Ia, malakako public debt. Ia, o ngā wela lo le on sela iwa ke se malima milionga.
Yeah, o ngai kulanga, it just allows us more room to be able to loan for bigger things. Langa ele ese kungu elengi loans. But this is a good show. That's pretty low if you look at it. Yeah, faftai sata sing of sasongi kunga ilo fionga. Ma lo faftai tele lo fionga li pule nai. Mo fa lau tele na vaenga ia. E fo sa lo mai le fionga li pule. Vai aso fo, ia la tatou tango au. Ia ila tau fo ia ilo la tau mai peita yo lea ia o fanga mau tele. Summary. Ia o le tūlanga. Molo sila, ma le sila fia ma lau mai mua whaafonga. Ina ia one I tai se ina whaai a matau le tofa ma le whautanga. I le kau whaaleanga ma le kau whaasese ma le momoe le ma le ngongofo le. O loo whai pēa lava pēa, talo whai. Ia elea whaina. Leanga o whai vāia na saunoa ia ile li whaola. Tu upea le saito e whiola whaatasi ma le titania. Tu upea le titania e whiola whaatasi ma le saito. Pau le mea tau. Ia manino a au fala manino le matore vai Samoa. E woko sisila. Te loa o se ori sanga I lo uloto. Leanga sala lauka ko o kangaka kaka. A lele wo ova ma le valu se lau milionga. Le sao tangata leanga kalako leipo inga o kangaka kaka. E o fia I matangata leo mai ngā runga whawai taimi. Lai au fia I matangata whapena. Tato o mai le lafo se lengi. O le a lava le awala. E si whetua lau tala le. O le ke leo lo kako sao le ainga fast. And I must say this from the bottom of my heart. Ainga fast. O ma lava. Lea. E re keike ke le le fiso swangi le uoso I runga. E re keike. E langa ato sila. Kausanga uma. Fiangi se lengi e kau ke kufa kasi malafo isa. E tu sape la kurka ko se lengi alu fuanga fai vanga fa up fai. E yei fees. Nga ya la nga ya duanga I. Kusa e la kurka ko se lengi e la kwaru a kwa ga yo. Kawo to si le fiam tato malala. Ela nga vanga le remittances. E ya le fila ekipi ese. E duanga I le aki nga e o malo. Fako arule lo ainga kalar ka ko kupe fe fako arule ainga fast fako akara muri kup ala ye le vahenga la wo ewes pe ya fenga fo ile lo nga o pe ye le ko avro le nga o pe ye le lo le fa merkala ngai fa bedor kala ngai ko senga o fa ve la io ese ai me fa nga mai so Fafitai tangwa e fez o pak e mai mo mai rumor po kala me rumor TV por ela wala pak ya mo no okay pe que faz pe que HRPP po okay o fai tu fai fa por que ia fai ngola tala paki ya o ia mo kuroni ani ko iki kia less than se lau course formo kupu miliona o nga pa ile ya tatu biliona. Mana tua mai lua ferua kasi fako a o ska ko pa ke ki pirionga. Inga o mai fast ko ko. A or to inga mo runga le or ka ko pa ke ki sa we ke mo HRPP. Fiku se lau milionga, varu se lau milionga, iva se lau milionga, fiku se lau milionga, varu se lau. Le ngare pawale le lava la ya ka ko remittances. Ya mo boli fa malo mar fa tele. After kiri ram. Ya ile tulanga. Siata, koe kasi se mea whamule mole. Ia, ke wea kule le whawhasilia se kasi fo I o audience. O le ala mea lo whea ngai pesa moa ma le kongkare sui fuanga. Ia, e whengo whia lawa le kalinga, e le masa kungu o whialinga le kongkare sui fuanga ngi kemi. But Samoa is making great progress. E moi, there's still a lot of work to be done, but while the economy may be growing, and the finances may be improving, ia ainga o whialinga le pressure o le sikanga o kaualoa o pingsingi wa pe fo il kise. But ese le ka ua le direction lea wa nga ingi malo in terms of economic growth, which is important. Because of the true successor e mesha I me whapengei o kokongi wa pe fo ika ko o le kele o ngalwenga employment o ava ngoa mo pisingisi la iki e thrive le ranga ke kanga ia koe
investment development sila malo. I mea umanga, that is part of the solution. I le kulanga la lele kam whaile malo ia for ensure that the benefits of the growth are felt by all Samoans and not just reflected by economic statistics. Yeah, whaftai seta, sorry. Ma lo whaftai lea, I se lau pasene lau whaatofala inga lau input ta ua tele. Awa tele au tatou purkalame. Ia alai tau tala no issue o ka uko pole, kai ka ko issue ko kio ia. Ai lei e te tauna tatou o mai mo si tatou wa fe mai. Leanga kasile a vahenga o le pisa mai a mantua o le taket lava le HRPP mai le hoi pa inga le il whainga palo ta whafuose. O leo mai e hita tau fo mai o le tongu tāna soi whoka, uka soi whoka. Sa mua marau whafuanga mau o ruke whai purkalame aku i Amerika. O ruke whai purkalame aku i Amerika. I le suinga vavele o sui ai nei, e mai so le taua le whainga i Amerika ma le tunu le Iran. Ko ke sira fia. Whakau sana karu ai le ko sa uai. Sa ese fwere kaure mea ai nga oka. Sa ese fwere kaure o se e vai ngoka sau whakaure le ngā kai. Yes. O le kaure u whakaure kai mingi se e vai ai e kasi ngoka sau whakaure. O kiki a whakoru inga runga kau. Tau fo o le tau mafutanga, walu i runga. O le hale winga o le ngā kana. Se so ia kau ki kapisa ia bea. E iei mea e mawhainga control, e iei mea le ai o le malo malako. Ele, kau kere o whaingi kako pā mā moe, wai e ngā ole moa le mea le pisa mai le wari e fua, e kau ala koso i fua. Ai ole upu moni sa moa, ole wari e pisa i mā moe, o i moa ma mea ngai kaunka. Ai longa o ai e. Ole wari e le pisa kau ma kao so i fua ngangi, ai longa o ai ngai moa. Hau ka mai o whale ai ngā kekele a. Ai ngare pauale o le mea, e maa o onga lotu lou, e pāpā loa manava mangula. I lako ai ngā steak, i lako, ka mai e 4 milion ngea makarangoa. O mai lo lea whatanga pe i wha leo mai, mana onga o nei tangata matitiva. Oi kangai kuki o mai wha leo mai. Oi. E le o inga ngakam, e leo ai steak. Tau te siri fia, lai ai fia le moa kungu. Ai fia le lu au o resi ainga. Ai fia. Ai e mafua onga onga i lau steak o e leri mongi mo ko uia ai ko mai ko whaleanga mai. Leanga oka ngi lou ngai ko kisa whai. Asia tako e kasi awan poli, ngale kale kore whaafisili asi kasi a commentator. So how does Foreign Reserve work? Yeah. A whaape ke alu laful kupe Samoa, you're buying Samoan tala. So depending on ko ngunga ke pesi ai, a whaapenga ke pesi New Zealand. Anga ke mga o e lafo se Afrika la i Samoa. You're paying for that $1,000 using the currency o le atu nuunga ke iai. Nga ke alalama mga lua ia ku iai. Ia, ma le si whaafisili, ia, e toi sau Godfather la sunga fua. Langa leo toa a matu pokula mini. Te leo wha lau i tele asiata, paftai. Ia, ma lo whaaftai. Ia, o te lo isi tō fisili. Ia ole ale tali atu lava wai umai marka ko pokalame o kau karikari o kau karikari akunga tote fisili i au fai pokalame a wale avanoa le stangata mamalo lo so ia ko ki fai ka o isi ka e nana e sau lungo pokalame so lo ma kwale au sau mea ngai ke sau se ili lungo pokalame ngau lo fai ka kala me ke sau fai lungo pokalame o le fa so atu le tele o mea ta ua ma mea e tau tele e whawhikaya ia anai ranga e kau whai karikari ko fusiri oa e le haia o lesi ko kelele ko ke vai su e fusiri a Godfather o umana whae lo atu whai se malo longa a Godfather e whai singa koma waharu fure lava i aso o kau alanga sko ingo Godfather e se to e ato le whaingor pokalame le lava i aso ana ai tatou tala noa mai le anga o mea ia le la lau le saua iare kau wha ale anga ringi kaimi mea uma. Ia o nisi fo o taimi, e o ai a tatou ia e langolango whainga malo. Waroroa e koe kau whisiri e ia oe. E sa o lau tala. Wa amatana e toi tau whisiri oe. Se pe mo ia pe kau sa o e me ia whai mai ei. O lea ere me wakupu ile me, o lea ere me wakupu ile me. E ta ua ai la, lo whaafo fonga le lei. I le wha manino ino tatou vaenga ia. E whai ngofia i whainga e ngofo oe mai loa o ile ai la. E seki a kukongu Samoa.
Ai okay ia. E se me tau te whapole. O le tau ngatai o le soifuanga. Kasi rea maka upuanga o le whaaki ngā ka linga le ua iei. Mo ia lau tala. O te tau tala mamafo ia mai le loto. Tasi lea mata upu wha mai mau taimi lea walu nei taimi le nei. Ai se aia la ia ona whai atura o tala. Lea ngai o ele awari i e kau kakala i upu ia. Lele o i fora lafi ingi usila. Tulo. Le fai ma sola ingi usila pe ali lopo fai ngo drug test e sola ese mai e. Anga ko ke o mai ko woko wa ai fale enga. Ea, o ko o mai o ko wa ai fale. E ko ke le la ngo ngai nga fo ise kau ngaka o mako soifuanga. Le ngai le o ruengi ko kupe wa ko ke o ifo. E o ngai a inga mangai ka ngaka ia. Ko kongi mea mo o ko. Le lana e le te bea o fai ku it's a waste of time e ko e kau. Pau wana mea a wha manino a o manino le mai tole vai. A ora kau karinga fua o mea kau au mai ele awali i e mare. E le mawhainga la kong roa inga se kau ngaka o se pili inga e ai e whale inga kau ngangi usila. Le nga kere ko kongia. A inga nga uma e aka mwhakele au kala mai kau whale anga mai lili e kurunga e la ai fafo ai ko kongi e ka ngaka e ki nga inga koe ave o ko whanga. Esa. Ia. Mato usua tu le tae au Mautiole Universal Studio. Tae ala solua. Wa mato watu le tae. Mato watu. Mako kau ula loi LA. Maki oi ole Universal Studio. Mauti atu la marisunga whawhianga. Inga eva turu mato au Kilkiti very strong town. E koru leiku la wa mako early e whakaka kala le Universal Studio le iwa. Ai orana mato atu Victorville. Mato tamu whaina avoid le traffic fuile le mawai mako. Mato tango filo su ele ele kuku. Po fe ye se fale e nga fuile le breakfast ai le au Kilkiti. Ko rusuru lima fatasi mamato. Mau anor ka ma foi le IHOP, la ese fiera o America. E le mama mato golo inga. Vela le tu fai atu. Mato golo o ka ma ko me ai matulanga uma. Matula le le ni si ese me nga ma ko wa ya u si la le mo kyo. Le foi la ma ko sa unga ma ko kongi ma ko pili. Tu te si la fia. Ya wa umangi ma ko fai le me ai. Ya mantu. Ngar ko rua ka ko ngi pili ia ma to ma ko Kilkiti na se uta ma fale ngai ia ma are o ia o ko ngi ma ko pili ia ese mai i le fa alo ma wa lunga ko kele o na tanga tai a fifio mai ma avere au nga ngo fa so ko mele le ngai ka ura ka le o ki fa ia e le la ngonga e ka nga ka le nga ai fu e le kan ko ngi se me nga ke le kai yo nga ngonga ingar ki le ka nga ka so fu nga wa ia sia ko le malanga le ko sisira mai nga uma makolo mako breakfast watu wailang o walo ko kongi mako ko mofkanga ai wo uma na la tu sunga fa fe nga pasta wita tong a walo le ko fasili ya ile isi kamanga how much le mako apili langa le wo ila ukangar ku pefe ai kango si Mexico fa singo mai ke kia varu se la urme mako ai America 700 something, nearly 800. Lenga mako breakfast e kai au. Ia ke au ai ngai i kilo i Amerika. Wa ka waka. Ai anga ore mako ai le gi usila. Ele ai la ele varu se la. Ela kala kai le lua afere me ai ai. Ioi. Ela kala kai le lua afere me ai. Ai anga ore ai le sa mo. Se ora me la ke kango o fa make sense fa pe ngai lo ma fofo. Le la ka ke la ngonga le. Le ngai le nga ora malanga mai isia ku ngu mai ai fua. Yes fine. Le confirm me la America. Akala e konka. Imagine la o ele America sa yai se furu ka usanga karuai. Imagine le America sa yai ai he ko kupu mai ke do ngai mau ka ngaka ma le ka ur sua u me uma. O ke no ora ma ko me ai le ka u se kupu America sa ipe nga se go se na ko se na. Are wa ai le varusela. O le hale winga tati fai atu ai. Se so ia ko ke complain le ka un karso fuanga. Keiro. A ma fainga e fai so fuanga. O fai aku lai sa ono complain. Nelo. Ai a fainga o ngofo e mau ha ku pekele e ke ai fale ainga
e ke le kokongia o ngā malanga mai New Zealand ave o e kangaka whawhanga soro o ai e ala kunga o lo kau whaaleanga mai lava whamere kaunka soifuang e le mawhainga e lango naina e anga ele ia ruesa o kupe ko e ale wingo la te ta so o se mea wai ai kaunka ka ko kalia ka ko aru ai a o le whainga malo o la ko e lau ki whaakaukaia e whaakaukaia e le mawhai fui o ngā so o ngā ku whau e whainga malo se aku ngu e maku wā sawhalawa ai au ngoa ma se vaenga e kauwhi soa ia ngā vaenga la ngai au tele ai le tūlanga lea a o le kau o le bea i lea peanga ai New Zealand ia reo o whaia no whaia lau talai a ngā whaapea ko ai ngā ko kere le ai o New Zealand lua fea laka i runga ko ai ngā mea ai ili ko e kau ngofia ma tō New Zealand le la fora ngā lenga whaasa o ai o eli mongi kulo la ngai ngā ngō pisa ko kankare o kaka mua lea ma whongo koe ai mese lako ko inga le pawa leo le alanga i kangakangi ai ua pei la ngā kako a ai fua o le fesidi ale o ke fesidi na tato a ai fua ele kaiminga kou pare mia kou kai kai ngā kufa fuangi pusa moa nga yengi ko me alofa nga ai fuangi ai e ai nga o ko milionea ya o ko manguia ya o ko manguia wa e pawa le o le mea nga o ko faya nga o le eli ya le kanga kaya wangeila wa no masangi ya wa re ko masangi wa kaule masangi ai sea wa fo isa e pule sa e le pawa e le ai se mea poa mea kaungaka sa furi uma mea oko. Yeah, welcome to the real world. O mai la ia inga fiola whaakasi makanga. E si vai eri i kai eri se kai minga kou pa u mai marewhai ngā maro. A le ua kou whikangisi mo kou oi. A se le. Ua. Ea. Wo kou i loa le oi o le akungu. O ko wiloa le oi o le akungu mai fase furu kausanga o ko ka firi sa ngoa e oi le akungu soro ke le akungu ai ko aka mo ko fere le fafo e la ku soro ke ai catch la weva lele e lele asia e lele ko fere le soro fia kai mo ko ku pa ile pole wangi sa ile akare si o ke ngai laudi ah ese vai e kai o mai ka ko faafu fakasi o mai ka ko fa vivela fakasi ese vai ele kai ari se paia inga ri fa ko akasi karunga ko ilalo le fato a mat ai to fitangisi ma to fe ei o pe o ko isala eru ke minga ese mai e ku piko anga ma ko ngofo yo anga ai se a ma nei o me na mau ai me mau fu ala ngai fa mai fio nga le kua aua nge e kau kuainga le kua ingi mea mau fu Aua e ke au ngai lea kua i nge mea mawafua. Ea, pā tonu wa a. Nei o fio ngā lea kua e reo ki kala asiaka. Sa ari kala kamiki a whenga, ea, e tina peto. Yeah. Welcome to the real world. Ua. Mga yan mo na miya nga rin kukungwa HRPP nga rin tahen may kung nga HRPP nga rin phone call away this and that wangila nga nga avea fa sao fa imali opposisi nga fa sao fa ia fa fia nga ku fa fia ngai ele tuo me uma ke ia le fa oh it's very expensive ta siu mo eh o mai ka ko ai fakasi o mai o mai ka ko ai fakasi wa wan mo me o le o fa le ainga wa ka mai o ka mai le nga fa ya le nga nga le e lunch i Samoa dinai Tahiti ai breakfast o i la rokonga o si kai nga skai le wori wangi nga o nga moku or pa falawa
nga o nga disconnecta ma le akua o ngor fia pupule ala lele lele ngale o mai are me piko ile nga e o mai fava le ala ko sapota si ni usila ma Australia o to ye HRPP e le o mai o va ngoli mo ngi fava le o ngai fava le o ko de wo fa sa nga uma ko fa pu mo ile papatoi ka mai hor fo iko ke la lafia nga uma kopi o ko fa fanga fua ia pa manga vora wari filosofi mai lungo la ko fa karango fa mai tau o soi fuanga ia o New Zealand ia ne ala makua mai e makau kia ta te wor malolonga a foi mai so wa fea ku ile RTA so wa fea ku ai ta te wor malolonga mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manau ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu olo i aile nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whawauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatamu. Ma le tua, whatu mo wha maunga i peo lo sua wha antoa e meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. Ia, toi whatalo whatulu tali umo re tātou proklame mano loka basa ni lewa kona fiafi. Ia, na ua toi se fulu minuti o le tālea o le itula e ono le leivanga fui. Ia, o le a fiafi por por tātou teimi maisani, teimi whaadi usila, ia, misi fui ma nisi o tātou watu motu tūra lata. Ai, o le tau walungare na o la whaaso atu lea mo o tau ia tau te pisa e me se a le la ungare ko ke au maia whaamone mole, li mongi ma o kou ia. Lea, o maia ka ko ai siusi umua whakasi. Au wale fiu de ai o siusi umua, ai di siusi umua rangi kaimi. O maia ka ko a tātou o mai, to te lo oto. Se pei lo foi eto. Ole au mainga le wali i o le valinga mai mala ko me ia whakau whaleanga. E pei e fōu i talinga i le whaalongo. Ai mo sa mo si la fia. Se ole mau sa mo levan kako. O levan kako pinia ka mai. Ea, wangalo ia o nga au pua. Kulo. Yes.
Wangalo ya oena ia nga au moa. Se o mea whatever o favorite ia kako. Ai mafua o nga anga fo isa le fia ai ele wori ia. Sa le fia ai ai. Pelea a fe fio mai. Tato tali sua fatasi. Isi usi moa. Ia po le mele to te fa nga ina le tona ngana. O muri moa. O ifo iai. Inga o ifo inga fa kai ka ile de ia. Wa leva nga pisa le aku leva nga oi e mafua no fa ia tu. Le anga wa leva nga pese ai koru ma nga ve bisi ru kisua. Esa ola ukala. Ngai. Se o fa popo ko va nga le o be se ro. E ese le o ia o ele ai ki ai eli auro ki ai fo ile le o ki ama ko ai sa. Le ai. E ese le o ia o ele a le ki le i langonga ki le sau fa kasi eva male aku. Ese maleo i le nga fa leo e misiru ki su ai langa pesi. Le pesi foi le. Le tau o sui fuanga. O le taimi le nei waiai. Nisi taimi pa le fight tili a o susulu maro si o le la. Wa leva nga pesi le aka mali. Ma tui. Kusore kua ngai malo si ale ese ma isi kua ngai sa fa fiko ia le tapipi. Sa one man gang aka malo sua. Tolu mana ve kamiki o papase ia. Lenga pisi ko ia ma pesi ko ka malo. Fa mai. Le kau o mea o ia sa mo. So le mongi. O le mea konga ka o le oi nga mako o ia. Ia la o so mai o e malau fia fa ka nga o ia kere inga e. O kiki o fa ia ku ka nga fa me ngai fauro fa le mer mlai vai. E whainga kānga e la ngonga inga. Leanga e kere i ola i leo langa, leanga mau ke whiola o mai ma le laro langi o sa mo, e kere i ola ai. E o whaiaku. E kere i ola i ranga ko inga o langa. So, enough, stop lo sau ma e ole ma e pe pelo le aku i le kumkarsi fonga. A whai o le ua mokuru pa ufalawa, o wha le kongur kulanga o le ka mau ainga ma mea sa e maua fua. E suma iro ilalo i ngā kako ai, o mai kako ai ku awa ma. Mai wha masangi mai mea. O le pōna pō, sa o wha soa tua i a winga i le. E se tasi o li i whai ngā ruenga i tutono le LTA. O le ua ripoti mai e le to tele. Mai se o nesio media. Ma o le ala wa ia. O sa whai lau so ngalano o whai tōna pō. Umanga o su e aku i Samoa. E tala whiaunga me uma. E waku ngei le aka mare ingoa o reuna lea. O rea kia ule aka mare ingoa. Even e mori maumoi fo i le whionga le ripule. Lai whafonga mai anai o uma na o ngeki ai. Ai sa iei le vahenga no whai tōna pō. Ai se iyo ua asia ma so su ea. Pe e iei se vahenga fo i lele nei te iwa vai manu ai se su e ngolo whaia. A o le ula lea. O lai masaromia leo kuk sisir mai. Le amai runga ia le. Le amai tustu singan le. O le mea ua ia whaia. Ua ia whaale o lo masaromia. Ua ia whaale au ngā ina. Whaale a ngā ina. Records o ta avale. Ale whale rento lea. Le masaromia le mea. Ona lei. O le vaenga piko i leanga o ngā ruenga ka ngakare o ngofai. It's a criminal act o ngofai. O le crime. Wa ngofo whaale anga inga. Awalanga a akura su e ngā leo. E su e mai le ownership o ka avale ngei. Ma le sikala o ka avale ngei. Sa mo hai le aku hupele. Wa le hengi mea wa destroy e leo lea. O le fasili fo ile fasili lo mafofo. Ai se au makua le fasanga ye o ko le media. Ai se au ko le publicly mako ka ngofi o ko ia le ko ki fia e. E su e maka upu ia mako su e le anga i le malo. O ko ia observer. Ai se au ko le o ye ri poki maka upu la. Ai ko ke ror ka kare sa fa ye ko. Lai o masalomia. Samoa ke le fa pe tu a me onos ke lo fo ye to tele o to te agree fa tasimau. Ina le vai manua. La ua file internal investigations. E ua yei maula lea. Lai whafonga mau ke rola mako i ke le fia whiringi. I o soa kuro ngā kairunga. I have your photo, brother.
Yes. You know exactly who I'm talking about. Ai ono se auto su enga tuana nei lava. Le la unga wai le kafi le pending lava le kafi. Ai ole avatu la auto fa tuanga tasi lava le. Se ko fa nga solo ko internal investigations. Malu malo mo me le nga it's a public information. Ele se me la ka kafi fi fu. Le wo fa ya kusawa. Le nga o le masalo mia. Ai fa ko afa maungia ma ya fa msingunga. O le masalo mia o le ula lea. Le wo fa le nga inga a ko. O le mea pito i pangati o le mata upule Samoa. O le lokale wari ia. Le kavaleia. Wa le aingi record o kavaleia. Tau si sila bai. Au kau sila sila i kavaleia ka aloi ka mai. A o i le LTA, Land Transportation Authority. O i e iai le sikala e iai ngoa o ai le sikala iai. Ale usu e kungi ua le ise mea. Sa already ya. Pea o faku already ya faku lango lau kalanga o faku ang po. Ai watu lau fsota inga ana nei le udi au ta pena le tato program. Ale o koe kakalo kasi mai lava. Toi te talutasi mai sa ili linga lai fai. Lai fai le internal investigations le matanga ruenga o leo leo. Ina ia tau fia. Ina ne i tau vai manuai. Ia le whainga o su ngai le lilia. Aor kangaka. Ele se kangaka e maua lalo loko kulanga le wo whai loatu. Ele o se kangaka whiko a whenga ruenga ngafi. Ele o kangaka e maua lunga i kongo le LTA. Le wo wakua le hinti ngakas. E maua lunga i kongo le LTA. O se kasi ngi o kangaka. E whai kau i ei whai unga whai ko kongo le LTA. Ai pēr o whatu. O wha noa noa ana nei. Ina ua umaenga. Ia, o le au koe o saikasi. O le au koe o saikasi. Ai peia na o whai atu. Mai maria mai tātou a, ia, la ngai whainga tāwho. Lai whai tātou so se, o kako ngā ruenga e whai whakasi. Ai ngā o ngā kuai a fo. Ia, whakiri fo e mo rea, o le vai aso fo. O le mafuanga, o le tangata fo ilea, o le tau iai ma le te le o le masaro mianga, o ia fo ilea. Le o whale o ngai ngā a koa, ma le skalo le lenkusa. Le nga masaro mia hit and run according le mori mawar ka mo sem. Tau vai o tau le whainga o le ring. O le ring fo ile o le crime lea. O tau vai o tātou Samoa. Wa uma le leinga allocate kama se au kangakangi. E lengi kangaka fo ile le lau ke le whaingi whaiunga. Tasi le vaenga i tā ua le fo ile wa laia no tango to tau fikasi ale ngo maria mai ka ko fanzu ke lo foi le la ko upset mai ma ne you know I would do anything more ka ko ai ele le foi le avatu ai maria ko ko loko ai ono ole fa nga solo ia ile su enga le kai mirengi ole ala la le na maria mai yo ko finga ai ole me mauti no lava ole truck ring le fai ngai ko ko Samoa wa o malelei o nga yai la ko ka mai fa au o so se makanga ruenga. Oye. Le o le top, o le second top, o le third in command, e le so nga ui ka mai ingi au fa vasi vasi, e le so nga ui ka mafu e le so la ko leo e fa unga kongo o ministry kai kasia ma kongo o forfenga ruenga manu. E ka ua kele la. Le whaafofonga mai fo i al vaenga le malo, mai se fo kanga le leo mai la tau, o le whaerso suenga. I have his photo, I have his full name. Ai ko kei lon me mari, e iloa le puli. E iloa e lengo kongo whaasoa e le fionga ia na, e la fuunga si la fia e fionga mai for kuala. Alenga ke, a mao whaiti koe nga kaka whapea. O le whaai ke kenga nga kārenga, wa po allocate wa yela ko kama mamafa o fear me ye ko se sila la o ko mele le la asu engi umailu e fainga kala nga ole o confiscate e fainga kanga o e kasei mai ka vale o le aka sei mai ngai ka vale ai le engi record o ai ko nguia ye ai sea e ya record fo ye nga maua wo susungu sa e kia i ka fainga wa nga menga lo wa destroy records.
ko va ai sa mo ai le anga o le me o ia le ka ke pisa ko le so le vanga la ngai LTA wai la kila lo sunga a lo su pe no fe tu I'm with all of you ile manatu le si ale ava ko fu ilu va ko ilu fa kalia ya le o ko ya un lo tu langa ya ele umi fo isa ko fo I ka ko e fa ko ele umi fo isa ko fo ka ko records a tatu watu le vai sofo wa le o te fa yatu o le vai sofo si la fia le la observa wa la tala le no fa yatu ne ai la ko fa ko la kana le anga ongi ka ngaka nge yo le loa la ke loa le ngaka ka fa ka ke e o yo ka ngaka fo yo le ma lo lango fast wa o pumonia ele ngaka ale fast o le au HRPP le kala mongi nga iyo anga ongi ka ngaka fo ingei e lango fa nga malo e si la fia le le observa ma wari wa leva au mai dunga isa lo ka wa leva la ko mai ya ai awaka ko ki o le la ko lo pala just because they have no values just because ele ngi la ko wa ele ha foi ka ko po kala mi nga lefu o le o to italiana e tu la no na umai mali se ka fi ke isina au ke lo ele umi ka ki il ka ko po fa ka mer po malo leanga o tu ai nga tangata mi o leanga mi o kuluku pepero fa pengi o le vanka u fa ilo la lang a fa o la ku mali awa isa se fa kwa la kala ele kai fi ko nga I le aisar ke nge mar kamare le umera kala papa mar me leanga le u fa ile lilia this is why o ki nga ye ko nga issues fa pengi ma o tu ai nga tangata fo ne e makwa yo fi o ku vai ro ye e kusa foi pe ke sira mai ke fia mai ke au pe ka ke vai nga pe ke le I'm sorry awa le me ka ke ese eu queria ko ele o se angi ro foi o se mo fa le ko ai aka ko wo lo e fai le a mi o tonu se ka ko ngau uma ma ka ko ngau uma nga ia fa kingo le upu e la le ku le mai le langa o kala o le au ai sa male au laula male au le momoe o le au le momoe le ku mo male au le ka ele va ku fa fonga la tun le ka u mai no papa wa ka mai a o nga ova ka ko fa di maso ele o le vai le momoe a le u mai fia momoe la papa a o le van ka un ave le lilia e u mai sanga la papa fa pe a le o mo fo destroy me ele ina se me e mafainga ka se ia mai e aku leo e fela ko nga luenga wakilia e se la kikilia records e so o kanga ai I kanga kangi anga I criminal activities ngi ke le ia o le me ka kaunga fai ngi ko inga pero fai atu ya ko fa mo ka sir ko mo ve so fo o ke fiu ko ke o mo sa io ai te fa mo ta sir to ai sa avea ma pale mia o lona te e le fati no ina o lana drug test ayatia wa ko kupu ai fa makangi li wa se ma salu salonga tele le anga o le na o fa yatu ma o fa so atu ile ma fa so ma se tangata mo li mau fa to tuina e matua fa to tuina tele ya peni ya mina le o mali lea sa ia fa matala nai le matau te le lopo o sika ko le o ke ka ko internet ma tu langa tato so te inga se ko sia kifo I think we're okay o lo vinga la wala yo no fa yet e maka u kia le ngai so ngalo fio ngale di par bia ma lo fio ngal fa inga ma al tato o ye fo yo min sta le e te tau ona matua I toe fai le lei se su toe fai le lei se su enga e winga I le su enga pengi a minga le sa fai le maliu o sina vaiana ko e fai le lei nga se su o evidence fo ia ma me o male o kakia I wale lopo fe o ye ai walo lo to le fam talanga le
O mai whamakalang. Soli. Rule poile mo ia pengi ami. A o langa kala lea. Ka fio lai le mea o le ala fai mai ele ku mu le aso ka eo. Ai pa ma manu atu le tala. O le pale mia o Samoa. O lea ua loka ina mai. E fesili ngia iona so tanga i le maliu lea. Yeah. Yes. O faku ea. O ye ni whamau maunga ia o lea mea. Fama yes. Asiata. Kango e kuskusi ila lo le ia o whamau maunga. Ana o mo faku. Ko ikiki a fa lima lau pepa ku kumu le maa karikarangoa. Ngā ka kala ma wha asoa o mamai ai. The good thing is o lafo ia ke ia. Records o karangoa ngai. Hale mera ngā. O whakoe mpio. Ma iwe. O kai au le amako wo e loka mai ai according to the process. Leanga o leanga mawai mea ia that belongs to her. Some of these things in the crime scene. Makaukia, lea. Usu penia mina i le tae ao le ao e whatau nuu ma activate loa le warrant lea. E le aka lea. E ka uma ia i le ngofo ka lo fai. Do you know when I see this photo? E ka uma i le ngofo ka ngaka wale fia wale kau le wha maungi ngau ngau iai. Mai wha matalanga mo le mau whatua tua ina le ne. Usu penia minga i le kai ao. O aku malanga timo le aolo e oe activate le melea. Arrest mai. Pe yo le mele nga o le ure koso me ka vale sunga lau le mari ko. Pe fo la ko mele nga o kau mai nga o avesi lau le mari ko. E uia o mea ngala ko fufaua po le a ku o ga mele i sisa o wale u fo me fo singo ngai le ka e se. Ai o le porkala mele le nga ka penga i penga minga malanga team. This is why I'm challenging o ko el team penga minga, please come forward. Kau ka kala mai o kunguku melea. So ia ko ke la lafi ko ke sanga la lafi o lea. Ha ko ka penga ko ke o fa ka hu melea. A le ana me nga kupu. E ka u ko penga minga i de kai au ai fe au mai longo man ko mai. Le la ka ngo ka u nga isi au o isi va nga yo so nga mo ko fight fa ka nga. I refer to one of the senior se kasi o media seeing ni e kongo sa mo I already referred maka upule la fu o mangaru nga ia fai langa investigation e mao fa fu ala o fa ko mako ngaru lue aku ai o le mea piko maka ukia e adu aku pengia minga o le asa unge fa ka hu melea fe au ai longo sumai kongo le ofisa ai fa mai susua ai fa parasi aku le kusi o le kusi lea straight from the office of the Prime Minister. Who was then the Prime Minister? Obviously, your kangakalela sa haungi o lokamai. Ale o koe sau ilonga office as a PM, Supreme Leader. Le o sau wailanga whakongunga. E ala mai le miniska. Fai mai le whakongunga. Please remove pengia minga mariso so enga lea. Leanga e iai le karikongunga. Pale mia. E iai longa karikongunga. E le o sao ma le o ako akoa re so enga. Pai o le wa question mai re kangaka o le supposed to be o le la koso mai ko. Ane wo ngofo question mai longa capacity o ia o le PM. Ai fa mai. E le o ako akoa e ilo karikongunga e le o ako akoa so enga le. Please fa o ngar me ka o le pule mar power. Remove ese pengia minga malanga team. But please seek another team if it may to be from overseas. Opuya. I got them all down. I recorded everything all in my faswa. Yes. Nga bokai do foi ka alo ngi kai. O mo fo ko inga o makoloia.
Any witness mo mea lava whapenga, record, let them know that you're recording things, write them all down. We kiki koru I kula mafaso. I got them all down in writing. Ma e leo fefe fo I le mori maulea. E come to light I le right time. E mau popo mai ai a aor whainga malo, ma mau popo mai ai ko kongon makanga ruenga ma sao makanga kai whakulanga o le biggest investigations lea. Kasi lea a kele lea la se isa moa. E mo o mia, ai mesi fo. I ore pui pui ngore mori maunga. Iwe. Maka ukia. Ave ese, ma maire kala asia o mori maulea. Fa mai whako au ngā wha longo a lere kai au inga o koe vili mai pengi a minga wa ika whapea. Fai mai malanga kala. Fa fonga mai oe longo. Fa fonga le lei mai a oe maua mai polkara mingi. E fa fonga mai wo kironga o oe. You, him, and God knows this. O le ale winga o le whamakala. Fai mai a maku a wha li I a pengi a minga mwhai aku upungi a oe longo. O le a o ka lia ma le loko ki ngā ma loo whaangongo kele le mea o ko whaia. E le si I fo isa ukala. Le anga o loo ko whinga. E iai si levo e maua lulunga aku. E le mawhainga o challenging a lau whainga. E sa, ma whai aku pengi a minga nkara whapenga. Ma whai aku whapenga nkala le. Asika mare o kangi mai le ele longa. Longa koko. E le whai aku pengi a minga anga palasi mai o ia o se sui komesinga. Po o ia o sea, o aku ulanga ie maka aia le la kalaka le mawhainga nga sao aku la ku leo iawe. Perkalangan whai aku pengi a minga ai peikai. I'm just an inspector. E ui le ki ngā mare makui kui o dizia zo au su esuenga o maliu umanga o sau fai su esuenga a vaku o recommendation e ke a puki longo e ke si e makua e reside fa kasi ma ai se a ua e le fai ai ngā me le maliu ngai why e ui o lea o kari ei kala yang fa koi pengi a minga ia fea la ua fai e awa as far as I'm concerned according ile mori mau nga umalo inga e ave e sea pengi a minga marikeis ave e se uma maisi mea fa penga fea la le ua ave e ngaka ilo inga ngaka ilo inga fea la le ua fai e le va ai mangu mai loa mare mori mau ka mai ka io lise ko finge a lise ai mangu mai mori mau le au o ki pengi a minga ale no ofaita e o a ile maliu o pengi a minga sa mola o fa forma ilanga le o manga faile ruling ai okay loa e makuare fia e question na o makanga ruenga e question fo ia o ko okay ai a fai ko ilanga langa ngai me o ai o mako kiuke le fa kuskala ele vanga ese mai pengi a minga mare keisle ai kupuro mare mele mari wai now o kere fai aku le anga ore kala le ar mori mau le fa aku ko inga ele vanga ese le keisle mo pengi a minga ai kupuro mare mele o kere fai aku sa kala e ele me maka ukia le kupu I ore kamai ka I le anga afea ma pokaki ela ko ngeki de me or kamai ka ile afea ma pokaki sorry ko fa sao kamai ka ile le ko ruo pokaki le afea ma mas ko inga si o mai maulo nga soifua la faele sa o nga corrections or ko ruo pokaki ale sau faile la le ngo le o manga o sa ile le ainga le ai ele se ko ruo lo io la faele e se uma fo ile li pokia nga li poki e ka ko ia ile mele o que fai ko
E li poki le mea lai whamanga o whaarongolongo e le kungu. Ai le li pokia le mea sao e kakau o ngai loa e le kungu. There's two different things. Don't report what people want to hear, but please report the truth so they will hear the truth. O le mea la le kupu. O le kamaikai lea ko rua po kaki le wala kui I. Ngofo ai I ma faa avea ma ko rua faa po riu skama sko ingo la faili. Ele o karia inga kele le ainga. O ai le loa mai kaile. E kupe ala faile langa o la faile la kumai fafu. E kele I fafolonga kama ainga yung ko fafinge mo ainga euskaria ma fafu. O le isi kua fafinge o la faile la e ngofo I o ngofo ali. E ngofo ma le leo. Ele kau mo o iros fa inga le no fai. Allah se kele o ngi me wa fa. Ele kau mo o ela fa ele o le os fa inga le alenga. Singi ai o ke mo ko me ai le fi pere o ele nga mo marke nge fo ele o fia. Ko nga fu ai po fo ele nga ele. Os fa inga fo ele leo le isa mo ko leo ko mai kai ma le li. E mo wa I o le li. E leo e ngofo ko finga o la faile. Le lai kau fai aku ele. O si le fi o ke I le li o ilo la faile. Ai le leva ai kupulo mo me le leo la faile. Involve mai lo mpengi aminga. So oi male aku o e aku vai po kaki. Ai kanga kavalinga. O le ke le fo I o le story. Le make sense. E ese mori mau le ori ko rua nga o mpengi aminga. E ese la mori mau. Ese mori mau le si le mea nga kupu e fara vela. Ese mori mau e makua se isingi ese umpa. Samoa. A fonga mai. Ele o le musu e siro makua via me velanga. Drug test. I'm just saying. Lang o ka ko yo le kau ke ma fau mai. Human rights, constitutional rights, and all the rights. I'll go quick and I'm going to rights. Do you know what? If I were you, if you may, don't you ever wanted to talk about human rights. Where are Fiamaco rights? Of Fiamaco rights. So where is my rights? Amako rights le ngar kau kala ko ako mga karoka mako. Loka king fai popo. Loka si uso ya fiu si kuka. Lokas kam ko ingo o papava. Oi, how many mo ale ko ke mga karoka? O ngor kau kala ko mei. Ese kau falenga mo kiro kau falenga. Ai, mas e kau falenga. No, tau falenga. Ai, mas e nga mea. Ai, ngai ko ke si la fia lele. Tala nga. Ore ke le, mar ke le, ore ngeisho esu e ngau kongko e fai. E le o malie le maliu o pengi a minga o nga ore fare pui pui lo fare pui pui pokaki. He is not resting in peace. I am telling you that, and I am sure of that. E le o rest in peace e ma fau. E o fegi rest in peace le ngei tapo murder angar kasirwa yaso ai maua. O feangi su esu e ngau fapenga arvesili nga kou whailo ai ai ngau kanga kaya e o aku su esu e ngang e o aku koro longa le ai. Ala ke imele ai ngau la whaile. Ma kua feika mai kua whawhinga o la whaile. Le ai se feso ka inga o kou leo. Se i longo le ai ngai o aku se i kuku ma kilo i makar kanga kang whaien mea. La e pisa mai le ai ngau ko rua mare whangau mare ai ngau pengi a minga. O mare le inga pepelo e porta ua. E ke vili aku e kongeki umak. Kamare o porta ua se mare pa. Se kari iro ku lepa. Wharongo la e mai ki ngai. O ka la lea mai ka sen me ka karo waka ngai ke mai. Ka e ki ngai nga. Ki rei roa heo ki rei masangi au. Ai la sanga kou whioki. Ko ke whioki a mangi mea. Profesiri nga. La kou ngau ako ke mamai ma kou uma ko ia whapengi. Ai ko ke reo mai ako ke kau kasa.
o manga o ole le ainga ko ro pengia minga mama ko pengia minga e la ko e mua vili e pe a fa nga solo fa ngor case bia hale o mo ko so ka ya ku ye samo le ola ke wala ki tau te ya lai fa fe kai ngor tau te ya ngala ko lo wa far pui po ka wa o manga lau le yunga ai le ai mangisi o la ko o mana malama oh my good boy o feangi mea I lano le la ma le masinga ma feku ma o le langi ua faingi ko case e au ngoa ma le avako a ingo ka ngaka ua mari liu ma feoki ka lako loved ones karu mea ia tole ka fio lai sole ko uola le alolofa ia ngau ufa iloa ka sile esu enga kele mai lo ukari kongunga o le mafua anga kongu lea na matua whaapongi sa inga i le mawhau o fia me ngau iloa ia whaafare pui mo moala auki ka ro fai talo fai lo poto leanga talo fai au fau ngai kau fai e o pomongi leki oa fiu ngai fai fe au e oi fa fe ngai ngang kau ma fai ko e fa le rua va yes uma ko mo uma kala e oi kai o le fakasa e oi kai o ka koriko e oi kai o me ko kisi o fa afia nga kau ma fai aku ya oi fia me please do something fa le rua va langa foi le o lo mer ko ken ala le uka wa ale uka wa langa renga sa unge lo ka mai o le melia ai ngofo oi pingile fakanga au mai au soft talk soft low voice ma lo kulanga o ka mai kai mala wa ngofo play mai au katia ma lo leo le ngai ke kau fa sofia ai e manga o se I loka la audi o e kau maroka dai according to the kala le o e le ka nga ka sa o le nga sa ungi pengia minga malanga team e ako e loka mai ai ngofo e twist le mea marau ka mo fawano ai fa nga yeri so enga ska mo o ri o fa ka malama kuli ai fu mari o ia ai vai la ka ko le vai ka ko le pis per paso le io fa ka malama ke le yo le pis so le paso le mar kula ngole fa ngol ke so o le wa ka ko lu ngol lo o te ia oi o ko sila sa mo ile me o kula mai lela a susunga I whaafia ngai kam whaururunga o I kalesia a whai o lefo ka o ko mawakari. Now this is the real reason. Finally la, what makes sense ya kako. Le whaauli uli ko le lo makua ya la audi al maria ko. Ai sea, le anga fo i o langa upure nga whai. Se ranga o le kama e wha ike mea, kauranga langa. E se kauranga langa. Are walanga koi malalo nga vai. Le walanga o le ala le mele wai, le walanga mai malalonga vai. Yes. Le walanga mai mamea ia le makua ika. You know, to be honest, and I thank God. Le anga nga reach out to mai ia unga levang o su ea se mori mau o le mariulo pingi aminga. Because it did not sit right with me. Ele kaiminga maliu e kamale. You know when I saw his daughter crying, e me kupu longa ma, I cried. I stayed awake that whole night to watch her. I did not know her, ke le masangi, but somehow I felt so connected. Ke hawa o kangi le kangi skingiki. O whape, okay. Okay. Ape o mawhi ale na ngonga nga mawar kai mi fo i o le mali ur ka male o tua. Inga ua kangi kala mai si o nga ki ngā ya Rose. O maka kwa video nga awa o kere fia inkaresi kere ngai mea. Honestly. Kere fia inkaresi kere ngai mea. Ai awhai o le mafua anga lea. Nga wala au inga ia ue lea tua e whakura i ngai pokala me o kauka ia e ngai kai. I guess. O lea. Awhai o le recent leo nga reisa i lea tua le Blue TV. This is the reason. Ala le walu. Ai koe fo I mai lava koe fo I mai moni maulea.
koe fo'i mai lo right time for my asiaka, I am ready to talk. You can record me, you can write it down, you can do anything. Also, please, you can refer me to a trustworthy friend of yours here in Samoa. I am ready to talk. Yang nga. E share kanga karenga sa ungi ave fa pui e share kanga karenga. Ele i se la predictions. It is a prediction sa nga karangoa kulia nganga ole ko. Le kire fa I'm not bragging about anything. I say me okay fa fika ya i ka kua de Blue TV. Not me, not Godfather, not le tu, not Hannah. La ko uma sa uni, ma ko uma nga mai le tu e fa nga nga kai. Ai se mea e o ke fa fika ye. Ale wo ko sila mai. E kua ya ai fai mai. Le foi la upu ngo foi aku. E a nga ko mafiki ai le umi. Ale wo foi kua. O a u fo ile fa sala lau mua. Pe yang o foi. O a u fa sala lau mua nga mua public lava lo le kari ko wing of ya me. Am I right? Nga foi o ru ke manga kuar me nga. E kau public aku la u criticizing of ya me. I message my shit wo ko ye mo fa sala lau ma yo so please be careful. La ma la of ya ko please allow me because I know. Ya fa mai ya yo ya mari se le yo le e kausor au langa lo fa longo ya ngai me la le fie lo ma ko ya la au di fa lo ko fa le ya ma ko so au ta ai fa mo ka ko pisa ke le la va ku le ai no please fa ile me wa va ko le ku ya oi le anga o la fa sara la e se mane me anga ma le ku mo ha ya e se le me anga ma le fa si go manga e se o ya so for lau oi le me a e alofa o ia fia me e lo ia ingi reason e alenga au ki fale anga fo fia me lenga e lo ia ingi reason ia ke o au lucy lau trust I have my reason en ko va ia ma filo inga malo mo ko singi o Brisbane kau singo pi mai nga ngu ia ke ai wanga fai mai ia ke wa mu lava nga o against wo le kari ko winga ya wangeila le fo o koe mua koe whaailoa mai a kia o le mori mau wha ako koe inga ringi. O le mori mau lea e mo o mia i keisa lise. Lise, you have this. A e fia kongeki makalangoa mai malauno ia, I am more than happy e release a kia ki oi. Whai e kufa akasi pieces o le pasos ngi kasi mo o mia le kako ku. O ile, a whai e kaunga o i kaunga malala kakaya. Kou! O i kaunga malana. Oi o kou e kou o mai kou ke kou ke momuso e vai kou drug test. O le ase me siri e hei o kou ya mako. Se ka o mai ngeses. Ka o mai e sesi se mea se kasi e siri a kuai sesi ngai lo o kiuri lele kinkiki lele e se mea se. A fai e o isi ka ngaka le whare pui. Ara o whai a fia ngi o a inga wa o le whare pui. La le kangi mai ka whai ngaka le afu o mako. E isi ka ngaka nga o e re ka kaunga o a lai whare pui ya. A wanga nga siaki a kuare system ko kere mau roka nga sa kaunga o karoka ko o mai karoka ka ngaka. E ka urua o maruanga ko kere mau role o ai maruanga sa o mai roa ave ngai maruanga o ngai maruanga ngai ko ki o mai ai afi. A ko fiu su ka nga kare pe fe ia pia ko ke fua o ingoa ia o ngai o ke mai lauri ia ko pawai ka ko ke e u nga kare pe e au ko nga fua kare pe a wa system nga ka ko lai. How many people e le o justify por le avenga lai ave. A le ko ke ngofo mangai me ke kere ko ke ngofo mo ko ai re mfengo ai ka fengi harmony agreement no more. So nga laule le male to lo fonga par miam awa nge iko e fai nge me o harmony agreement or karsanga nga. Please, you are called in such a time. Ele fai ngofie mo ki ro uma
But yes, you are called in such a time. E whakau muu mai mea. Le amo ke la lango. La fo ile ke sila mai ai. Whawhikai ai ngai o uso a whasala. Le kau ke kufa kasi. E le aia se mea la asui e fuar kako. E se mea la asui. Ma o kere o popole ele kau whawhiwhiwhi mai e sa mo e kula fongo. I know. Conclude dai le vaenga le. Onka kua kurola ia le. I kakua tapenanga me o le whasua. Nisi o vaenga le media watch le tausala iahana. Se whea kua la ukala le. A o umangkua. Ko ke sira fia le vaenga le la mo pa ai kunga mo. I am allowed to say this. Ele fa pe o se vaenga e vai mangua I fua ia pai mana fai. But let me say this. And allow me to say this. Wa ese ala o vai kur fa masingonga sa mo. E sila fia le leir fa masingonga. O lea e kau mawhai le whai ngā mālo. E wha a koa le ngumela. E koe whisuia i eima wha sao sao kula fo. Ai ko ki sila kui ruling ia whai mai wha masingo. O le kau mawhai le awari e ka pēla lo e wangi a koa. Now, this is me personally. O le mea e au kōr wha masingo. O le ua represent o kōr suia i skairia kui le epa. No, it's a question I'm asking because I'm allowed to ask question. O kiu kele o kaka whai fesidi. O lau fesidi. O kou ele o kou representing al HRPP. O kou le o kou representing al le kuangai. Langa foi o vai lá o kou o que eu foi kou le kou ora le makaka o le kua o kou fa masingo se vekula o kala. Nga umang kau mawhai e kuila e pa ilanga whai ngumela lenga kau wheo nono ilanga I kuangai last year. Nga umang kau mawhai ka maro e whai uma mea ia ele I mawhai. Ale wa umang le kari o le palo kale ua makua pare se furukasi. A o haile ua whakau ke e mai kaimingai e ala ia kou whai unga. So reo reo whai o kou whamasingonga. O le ngau ua kou whai ngā mālo. Se I koe wha a koa le rua a vai kou. Ai se koe whai whale rei mea ianga kou. O kou atu loua. O kou fofonga anga kou o mai kau kakala mai. O kako kula fongo kope lau. Luu lau. Whaka kope. E ua isi ai o ngā isi. O kou anga mai kou pisa mai. Ala le ka mo fai ngā mālo re sunga la au le mari e toa. E ka wala aku I sui mamalu umar pare mingi. Se I koe kau wha a koa, le ngō mela lea. Ai se I koe ave I kua ngā mea le whi kau I ai koe keu wha leima wha sao sao wha angifo. E kusa ai o lo kouko mai maro koukou alanga. Ala le mele o kupu. So le peu wale anga e o kouro. Iana ako ka ngofi la wha lea ngā inga HRPP, wha lea ngā koe I marifast. O le yunga lea ia kai o le ise ule makua I ofo I le loko. Ai nga me ko ke fai. O le la ngofo ku le pa pila fa nga mai o ko ki kuanga. Ai o se mea le fe kau yo ko fe ke nga. O ai ngai me fa mai or ka fa ko du kau fa fe ngai. O I fe fa kau ngai, ai nga lu fa kas. Ale pa vai ko ngai pe ko ki kau. E se me le la fa yo ko. O la nga analysis. Ya ba ko si sila samo. Ya le fa o fa le ko ngoku ya le ko rupi. O ko vai ka ko I. Le o faile ruling ele kalia ele apiti a le fa sa pasui masu pasu pa mai nguku o morimau le pelo solo morimau a le o tinai ele apiti ai sa ka kaua ku ua vango le ngo le va vai ku o le pa para lupa mai ia fa ngo morimau a le unga ri le fisu su ya ima ka o kalenge nefu ngi ko inga pe sau ya kaio le seu ma kila le kiuti o fa ko singa alau ki muia ai oso mai kiuti ka ku kai ori se ai kiuti le men ku pora fai pure HRPP o feangi mea o fa ape le ala le o ke fai aku o ke moe manga ku ngaku pe o le moe ka mo ape ya anga lau fionga ku yar ka marfale o e sungu ia le ko or ko fa ku ro loko ko ngama va ai ya le kulanga le vai mangua kako ka penga kako fa la ulo ai silang le anga ese le mere le o kiuti mai o kiuti mai fa nga mea ai o kiuti mai mea wale ko ia ile nga le ko fa ko ko so le ku ngai le o va ko le ku la i mai nget ke min ngai e pe a ken sanga i fa nga malo fam singonga e ko mi ngi kala
Ia la sanga miri o ko o le fe ko i mo fe ngo fa i. Ei, mo alau. E alau ma ko mo ke o le media. Pa wa yo kanga kai fa kanga nga ma ko fisiringia me ia. Ana la nga le ngai kai Trump ka kuli Trump bis kanga isi media me o. Po le are fa ma ko ki kenga. We are allowed to ask those questions. O le mo ki criticize singa o ko. Le nga ele o mangingo ele o uniform ko fa iunga. Yes. Anga mako va aya ku nga uniform fa kasi fa ngo ko fa iunga manga kasi fa kasi. O le ala me ala ma ko criticize singa. Le mo ke le nga ngo fa pe ngol malo la ngai fa pe mangisi. O ko uri ngal manga o ai malo. A o le ale sa ilingo o le amio ko. E fa fe nga fa ke o tita yo di seu. I me nga fai I fa fo aku o le pirioka o fa nga fa ko singa. Sa o nga ngol kama ko. How can if there's no can? Tatu atu media watch. Yeah, stand by bel tau sala ya Hana, I know. Yeah, iso vaenga. Yeah. Ai le la vatule le avanoa. To foi mela ia le. Yeah, ai fai so fa so atu sai o nei vaenga foi o tatu media watch never gonna fifi. Talofa atu le tata amai moa, le tata iae. Good evening, everyone in New Zealand. I'm back for Media Watch. It's been a while since I've been back, but I have been seeing a lot of interesting news across our Samoan platforms, news platforms, and also our Pacifica ones in New Zealand and Australia. But our first topic of today is about the Diaspora Airline. Fund struggles as local provides 77% of contributions. So I have been looking at articles on the government's plan to revive Samoa's national airline that was delivered through the Unit Trust of Samoa, the UTOS Fund. And I've had a look at some of the articles that Samoa Observer have written and also ABC Pacific. Samoa Observer highlighted the funds and broke down how much was given by each country. And there was a tone that it wasn't really successful and that most of the contributions actually came from inside Samoa, and there was a failure from this diaspora to invest or to contribute to Samoa's airline. In this article by Samoa Observer, they also had very condescending negative tones towards this investment. And they even said in this article, one source to remark that the fund didn't even meet the amount to fund the tire for a plane. And this was an airline revival was a major election promised by FAST, highlighting, of course, the errors in this investment. Another article, or actually it was just a video that was posted by ABC Pacific, titled ABC Pacific Fear Mayor Response to National Airline Investment. If we could play that video, please, Anai, if we could have that one up. There's Yeah, elo ise leo nai se toi si le file fa mole. O le video. The music on for this, but yes, the story of a Samoan national airline isn't a new one. On ABC Pacific, they said that the government's controversial plan has dominated discussion, with Deputy Opposition Leader Fonotoi arguing it would be a financial risk. But Prime Minister Laulia Malietoa rejected that advice, reaffirming the government's commitment to the project. And former Prime Minister and leader of SUP, Fiame, faced political pressure while in office, and she spoke with ABC Pacific earlier this year before the government's proposal. So this video by investments by UTOS.
So I thought that was very because, unfair. you know, They should once have. again, it's the Oh, we scale have a of video here. economies. You know, what do you do with one Play plane? this one again from the start. Plane, or two, at the most. Don't worry. Even if you don't need to spend an investment for a plane. Now, one of my pet things, you know, that I seem to have been confronted with, which I thought was really unnecessary, was this whole thing about having a national airline, right? So, I mean, we've had the experience where, you know, the airline just goes broke and government has to supplement, and it really impacts on government budgets. There seems to be this idea that if we had a national airline, first of all, it would be cheaper, which is complete rubbish because, you know, once again, it's the scale of economies. You know, what do you do with one plane? Or two at the most. And to my mind, if we didn't have, you know, airlines servicing Samoa, and we have Air New Zealand, we have Qantas, we have, you know, Fiji Airways. If we didn't have those services, then as a government, you know, I think it would be something we would have to address to ensure, you know, transport and connections and so forth. So that's just an example. You know, where do you put your priorities? Yes, so that is the video You know, that what do you do ABC with one plane? posted. And that was actually an interview hosted earlier this year. So just the fact that they cut that clip with Fiame laughing at a very small, ambitious plan, you know, of our country, Samoa, is very condescending, and it's setting the tone. And it's actually quite divisive as Samoa sets out on this investment fund for Samoans overseas who do want to help, who do want to contribute to Samoa. But there's this divisive narrative that Samoa doesn't have the infrastructure, Samoa's not financially prepared, there's too many risks. And all of these points, they may be valid, but kind of put a fear to Samoans overseas to contribute to building a better Samoa. So that was just my analysis of how Samoa Observer and international media ABC Pacific have been covering this topic. O le si vaenga hana. Ole me ia mau tinoa ma manino e la tau ia na whaia mai e wha matalanga ia e me se wha pia mai o Samoa le ko akele investments i tonu le hai. Ole me tonu fi whasau. O la foi whafonga mai i utos la tau le temine le lau te malama. O le diaspora, o tangata overseas. Le anga ele e yeise system yet ale utos. E ma whai o ngala koko le kinga. Ia investments tangata mai whafo. So therefore, o ka ngaka ia nga malanga aku i Samoa. So the diaspora went to Samoa and paid their own investments. Ole proof o la utala ma le pine wha ama o la utala. O laiko kongo le utos, addresses o tangata ni. They are overseas addresses. Lua. O lele I launching up for lele officially. Ia le vahenga le na sau noa le fionga le li pale mia. O lele launching officially overseas. O lai whakari mā kou New Zealand, as in New Zealand, which is your ko kele ngā community Samoa la ia. O lai mo te whaatali le tei mea whiwhi. O lai ngai kakau o mai le utos, o mai mana malo. I la tau le pūlenga o le whaalele. E o mai e launch le lei le te tālai no me whapene I oil official kone sula I lunga e Aukilani. Palanga I la loi wilinkonge ka kala I official hei komisinga. O I Australia o I whea. E ka kau o ngā makua officially launching this. Ngā kouwa wa ailea. E rua hawa alele maua re kausa ngāranga. O le sau soli ma le sau a le atunu o le asau ia. E le wha avai. So those are the factors if I consider vanga lea. Yeah, so they didn't get their facts straight and they're still distributing their news. But I did want to fast forward with you about the kind of, you know, Fiame, her stance on the national airline has been very clear. She doesn't believe in it. She doesn't think it should be a priority. She said this as a prime minister. She also said we need to ask ourselves where we should focus our attention and resources. When we talk about aircrafts, we must ask ourselves whether everyone in Samoa wants to travel. And so I guess my issue is, you know, better aviation, tourism is Samoa's #1 industry for, you know, for its income. So
helping tourism will also help. It doesn't have to be one or the other. It doesn't have to be we can't do a plane and we can't do education and health at the same time. So there are holes in her arguments that I'm seeing. But yeah, what are your thoughts about that? O le tele aia hana mo whafo me whaile tunu o pena te whaiatu. O a ia se whautuanga le lei mo le whionga ia fia me. Pe ar sa wanga lenga sa wanga il sunga lau le mali toa. Even if you don't want walanga uke roa kasira kangaka. Ele o fia manga awai fo. Just because she failed ilanga leadership. Le la laka manga o e whaso solo mai le failure lea. E fail lai fua ia e tāpenanga. Ia alwhenga maroro tūlai mai. Asiata ma whenga wha popo i wha mole. Sure. E te pēr le saunonga asiata hana, like what Asiata was saying earlier, you know, lali whaile le se whalau I loe ngi New Zealand. A whape fwoi Australia ma Amerika. A molo silifia fwoi le tō te leo, te loa lai lai loa. O le population o Samoa wi New Zealand, I believe le ke mingi o te lei fo lo Samoa itself. That's one. I know once, like what Asiata was saying, once UTAS and the government decides to whasawali le whalau loa, o ke karikongo e ko kele ka kela ngonongo le whamoimoi. O resi fo I mea I le mele o whaingo o waalele. Ia, kei pēra le mele Asiata ko kele o ku isi comments I le mele whapēra whaule malai waalele a sau. You know, whapēra e lo lavangi waalele, e lo lavangi malanga a waalele Samoa to even justify having another airport. How do we do that? A whapēra ngalka ko wawai. O lolo mea ea ka kaunga mai ka ko waalele. We only have one chance at this. You know, we've never done it. But because ole fear of the unknown, you know, e fear e kele lavo ke pera le songonga fear me le fiona safa pito. Maybe that's her own fear of having a plane. It's going to cost the country money. It's going to cost this and that. But everything costs money. If we want more tourists, we need more planes. Yes. You know, kela wala ngoa fwele mele sa ngoa me le fionga le pule le malai valele. Le fionga ea whafunu. I le whaile se tato malai valele I asau. The more ports of entry, the better it is for our country in terms of tourism. Nganga ka whaasho ngia seta I graphics inga whaile tu mua. Wa kako revenue streams, tourism, remittances. Yeah, singa whaapopo kunga e lua fionga. Thank you for your contribution. Yes, I 100% agree. And I guess this is an opportunity for all of us Samoans overseas, the diaspora, to contribute back to Samoa and help build it. You know, we love to wave our flags when we see the rock and all these things, but this is a very good way for us to help build our country. But yes, on to our next topic. 2 Samoan men were arrested in Australia's record seizure of 2.7 tons of cocaine worth more than Australian $816 million over a week ago. Andrew Fata Fipuleai, 21, of Plumpton, and Christian Fayumu, 25, of Liverpool, have been charged with possessing a commercial quantity of an unlawfully imported border-collected drug, or a controlled drug. Both now face the possibility of life imprisonment if convicted. Australian Federal Police discovered the drugs in Londonderry. The drugs were hidden in underground bunkers, concealed by false floors within 3 shipping containers near the rear of the property. It is the largest cocaine seizure in Australia and would have equated to about 3 million street-level deals. The 2 appeared before a New South Wales local court last week and were remanded in custody, with both due to front court again in August. Police allege the cocaine seized at Londonderry was imported into Australia near Midge Point in North Queensland and transported to Sydney at the behest of a Sydney organised crime group. The seizure was part of a month-long joint investigation by the AFP and Queensland Police, triggered when local officers responding to a truck fire at the Midge Point boat ramp spotted 40 kilograms of cocaine floating in water nearby.
6 people were arrested and charged as part of their alleged roles in the drug import enterprise, and it has been alleged a ship called MV Wealth was involved in the importation plot, with the vessel detained by authorities in the Solomon Islands for further investigation. The commander, Stephen J., praised the work of these involved in the multi-agency operation, and he says, this alleged plot to distribute nearly 3 tons of cocaine by arranging for an international vessel to offload the drugs in northern Queensland before moving them into Sydney demonstrates how highly organized and determined these criminal networks are, and the extreme lengths they are willing to go to pursuit of profit. Investigations into the origin of the drugs remain ongoing, and they will work with their international and domestic law enforcement partners to identify the criminal syndicates and anyone else involved in facilitating his alleged attempted drug imports. Matau tia le tūlanga wa iei le vaenga le I whara au whaasaina anai o te rofo le nama le laino nai mai mō mai mao. Wa tātou vava ai le wha mai ma le ae tau la mua ai o tātou tangata sā moa. Me se foi. Ia. E tūlanga wa kou vava ai le whai kau pili o kalala lea. E le mai. E ko ngeki uma nei vaenga uma peno te whai atu. I le tau ma whainga lea wa tau ma whai elu tātou whainga malo. E amata mea mai le pale meni. E whai ma whaaka ika. E whai ma whaaka ika. Tau la mua la ko. O ko vavai kunga. E le wha ma I mai le involvement ta alo ma whanau wa Samoa. Wa le o koe sa ilingi involvement ni ta alonga I la wa lunga I Samoa I le vasaluloa. A wa matua sa ili po o ai e piko I kele anga aisa ma kokein ma mea ia. E maua. Asiata. Nanga fongo o le wala tau sila fio tupe vave vaenga ia anai. There's one point in le saungoanga lea hana me le whaikaunga me lipoki. It is the highest drug bust au alo whāngau. It's more than enough to buy the whole of Samoa. Yes. Le kele a koa o ko inga drug bust le nga mawangi. E o kamale a palasia ku ya ka ko anai. Ku loa le fa pe te langa le sa ngora fio ngol pale mia. Ile fongo. Le nga ye fo ko inga I se la ko asia singa yu ka le mele nga wangi mai ua ye le fare ka ko ave le fare bo le nga utu. Fale le ka ko sa mo o fale vale tu lo langa nga ngana na mai. A o tangata la wa pa ai fora au fa sainga le nga sa ngol pale mia. If you face la ko special visit al pare menge mo ye se I moni mawinga e te lo la utala. A saur ko inga ko inga capacity le or ko inga markele le or ko inga le quantity le Samoa. O I ka fio lai. E sompi fa solo a koa le lalo langi o pia. E le ko iai se kea kulo o ka koe au mai ar whanganga le nefi wolonga anko. A kuru fa fonga le tu. E sao lor kamare I kongo Samoa. Or kulanga le lao o iso ka kokungu. Ai le kai popole I ai isi ka ngaka maisi kai. Ole pole ngal nama le onga ia. Kaula mua. Now they travel all the way I Vietnam to commit murder, organized crime. Mangingo ai karar kama, we were hired. Le kau mawhai kursu enga o le vaenga o le paso le I Samoa, e le wari ilai Alai fa mai wo fiu su e ka vali. Me fiu so le su e po ferme le I ka vali. Ai fa isi gia ngai. Leo o ko lo e me la I ka vali. A wo ko wo ka luka. Ai ngar fa isi gia ngar sia so mai dunga la fa sala longa. Pi se fa isi gia pi ngo fa sa fa mauli ma. Fa isi gia ngai ka ro ka mai nga ka vali. Ta ko fe mga ko ke su e me la I ka vali. Inga. Hana, Lishika Koa article? Yes, just our last article for tonight. This was by the New Zealand Herald. Samoan chef Henry Onesemo celebrated after historic first for Samoan cuisine. The 44-year-old's Tala restaurant in Parnell, Auckland, made history after receiving a Michelin star at the inaugural Michelin Guide New Zealand 2026 ceremony on Tuesday night. The Michelin Guide was created in the 1900s in France, and it's considered the top of the top in culinary achievement.
Any restaurant that receives one, 2 or a 3 Michelin stars is considered top class. And there are only about 161 3 Michelin starred restaurants in the world. So Henry was born in American Samoa and raised in Samoa. He hails from the village of Malai Malu in Falealili, and he spent his schooling years in and around Apia before moving to Hawaii. His comments on this article, he says, I always say I'm not the most talented Samoan chef. I'm probably just the first one to have gone in this direction. There are so many Samoan chefs who are way more talented than me. They're not doing Samoan food. And if they did, he'd have a very, very tough competition. So congratulations to Henry for your achievements. Well done, Henry. Well done, Henry. Yeah. Ko ai ngā kangakala ia le awai toa whai nei a toa lau tala hana manai. Ko ai ngā sa ili ngā malo ia le kau ke suea. Sa ili malo I mea te tauai, o mea e legalize, o mea e lawalunga, o mea e kauleleia. Awai le maa ngai sa ili ngā malo si a huso po si a fwoi tamali. Ya, ia ile tua I mea ke whaia. Sanga ave ia I pea. Ioi, o le si a sa o le kala Henry, lango ke lo le si master kuka alanga e leo gone that way. O Mr. Falai. You know, it's just that like Sao Henry. He's not only the first Samoan, but he's probably the first to go that way. Yes. La is makwa isa o le lele mafo o le si ata tutala noa fo ilai me kuka. Yeah, lauka mo Mr. Falai. Yeah, his food is so good. I had Mr. Falai's cooking. You know, Mr. Falai has cooked for us a lot of times, but this is the first time I actually tasted his barbecue chicken. And this is why I look like I've gained 5 kgs, guys. It's because Mr. Falai's cooking is so good. Siata, yeah. Okay, loa ke ropo silfia for ko kele langa ere fovo heni minunga ka ko pokalame. Sa e foi lunga le pokalame hana. Fa pe foi blue wave o Henry o se kasi o mamai aki. Nga mawhiola whakasi me Samoa ve vase uka ma onga foi korisio Samoa. Au ke loa le ke minenga ngofo le hostel ma le whionga ia lau pepe tālai. Ia, sa whai ngō le au aiswa vai, na ngere I lava mito le o le supu. Peo nganga maka meile le kālengi kuka ka māroa. But congratulations Henry if you're watching. Man, I'm so proud of you. Growing up in Vaivase, Samoa, you know, you not only made our village proud, our church, but also everyone from Samoa. Le kiki le achievement of Henry. Avai for EA, it's a world achievement. So, and these are the type of achievements I want to see, Asiata and Hana. I want to see more of this instead of drugs. Yeah. 100% correct. We need some more of these achievements. But I just want to add one more thing. Henry, yes, he's been very supportive of my podcast. When literally no one used to watch it, he would come on and support. And that's the type of person he is. He doesn't support you because you're famous or you have heaps of money. He sees your hard work and he will support. So congratulations, Henry. You're awesome. Mano whaktai, e se lare mana I o le mea ue Henry. Nai lore tūlanga le o lua mana u pepe matua le loe o lua kuka ni mea ai. O winga leo tupai atua. Awai le lea kura o kuka ia o lua. Ia ai e lea whaina na nai. Whai ua tuai mare tātou por kalame. Awane ngalo ia tātou whaalawi loa. Las Vegas, my beautiful Vegas, you know. Tātou whilo ai lea so lulu le vai aso le la sau nei. E nai le tātou whale ainga le Las Vegas from mole anai la tiuta. So there you go. First lele whae loa tua le vaenga le tu te mau waile. O le o mato tomu whai e wha o kia o le taste la lea. Ka kia la Henry a langa rau mo langa la lengo le award. Michelin. Ai sau la o e taste ka ko barbecue. Okay. E tofo la ile kukar ka malo Mr. Falai. Tātou o ma wo ma paanga le tātou por kalame le tau taia e me se fo ila tau fia mul tai sunga ia King Falai. E mawalanga special ngā le 2 cans. Whai ngā le 2 cans le nai Las Vegas to fine ia ngā yuli ma le tolu ea Joe, ia tolo fo soa whamoa.
ia tātou whailoa ia nā mai le tae au e tau le afiafi o le a kuka whapitoa ai ka māloa o Mr. Falai. So come down to Two Guns, tātou whailoa ia nā I veikas I le aso lulu le aso le aso valu. O malo veikas, me I o kilo le whailua I henui whapea le whailua I Mr. Falai. Me I o le Bay Area ka māloa Friday. E iei le siwa whapitoa, na the Bay Area 1 whamone mole anai, that's Utah. Ke ro levo fi alwa nai fale fu le ka ngova va I fo ngola ku siru ngonga flyers. So o tatou ina le Bay Area. Ia e ia le tatou mo le aso for Riley. Aso for Riley aso se fulu aso se fulu, yes, I think on the 10th. E la ia tatou ina le ase I lo se umatu va tu le tatou flyer le a fa mo le a mo tatou I Bay Area. Seta saula Utah fa mole. Ia o malo Bay Area tatou atu lola ia le Utah. Na lai te maua I fo e se I whaakofu sia o mo tou tele tangata mele mai mai. E se lo fai me whaapiko ngala e ngofo ngofo a kukulo kama Mr. Falai ngai I Victor Viola e lesi mai se mako kofo ai langa papakiu mal. O la le tatou lesi la flyers fa mole nai, that's the siva. Ai la lesi yaso lesi tatou flyer na e lua tuai. Ina Utah. Fa mole. Ia se tui foi lunga. Ia oina e te mawaila le tatou papakiu. Ma le sunga ia Mr. Falai. Ia so na e lua aso o le aso tofi ma le aso Riley. E te mawai le tatou papakiu. Ia I le aso tofi ma le aso Falai le ole vai aso ma aso na utu ina tui lunga. Aso suono ma le aso fiku. E na Utah I le tatou paka masani le na Utah. Ia ai tau walunga I loa. Ia I le whaafifia ngai wha uma I le tatou sisi ngā fua I na Utah. Ia I le tatou siva tele le na. Ia I le whai unga I le aso Sfum River. Found it. Coming. Ia na a utu natu I runga wa karuanga o whako o rua mare au pepele le lengi kuka wa se seso lo ia mo a o whainga I whonga o kako flyers a. Na utu natu I runga. There you go, that's Bay Area. Ia, tātou whailoa ia I le wha moe le nā. Ia o le tātou maftanga ma le community. Ia o le Bay Area. Ia o le wha moe a mo Bay Area. Ia o leo le a kuka whapitoa I ka mālo mista. Ia isi fo ia nga scaling ar ka ko menu nga wailunga. Egg fuyong, fried chicken, beef stir fries, chop suey. Langa ile nga papaki wali le mele le irko. Se ko kofo fo ila le a orko ngai langa poken tūlanga whapena. Bay Area, tātou wheloa I nai le aso se fulu, aso Friday next week. Ai tau walunga loa Utah, a olo lomai, ia le wha moe mo Hawaii, we are coming to you as well. Hana, your favorite of Mr. Falai's cuisine? Everything. Snake and mushroom, chicken, poke, even the otai. Everything is good. Okay, Anai? Do you still remember Falai's wonderful thing? Kalo koreanga ko ia o ko. Whaumaro ka kupo karame. Everybody le me ko ka fala ya ber fanga a was ko ora mo ko le. Okay, ya tawurunga tatou por kalame o lo manuia le tatou fainga malanga. Ya le foi la so taola to iftali wo to ile matu au strong tower. La fia file nei e o le au ia to ile fai le piriaki kam ya no le fal tatou por kalame. Ia ai ona o le aso muri le nei o aso vai aso mo por kalame masani. Tatou filo ai vai aso fo. Pe an ofa ia por ka ko ka ia ele uma e turi loa tatou. A o turi vai aso fo ele ia e ava ko runga isi be ia o fa ko la va tulu. Ai tatou ono sa ia fo. Le anga ele no fa tatou alu le process. Se kau fai mua se manguia. Le sa ilinga la kau sa ili sa mo. Ile ula le o fo fa le. Le fo wa fai lo me le fefine. E fa le insigia la ka lo kai ka vali. Ya. Ai le aru tatou por kalame ai sen mail tangata. Asiat. O fa le insigia le. O le ngono fa le insigia le. La lo kai ka vali le una le kai mingi. Ele o lopo o leo. Ala ka roka ngam fa la fienga. Ele vo I le farkavan. Alo ko be farkavan. Chori.
E makau kia pe o ke masi ni for ka pa ni. Next week ka to vira verse 4. Ai ono ole so for right le so tai au ya ma to ni usila. O sorry ya America mo ole so kofi ngai. Ya America ala was for right to ai ono la o tai au le so for right le. I nei. Ia le lope mo se si vai na fe pois ka ko extra ska ko fa so a o to le so tai au lava le time. Festa to fa so fo. E ma le fi a siata a me so la fi ngai ali ya anai ia ma to sala ya hana. Le ya tawa rest well. You will be back on next week. Yeah, thank you so much, Anaya. Thank you for producing our show today. Thank you to all of our supporters. God bless you all. So far. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa il wha afuaina o le au unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service.
E tau tua le luas fulfai tu la le fitu aso le vaiaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia, lo fale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. So fo manuia malalangi ma, o loo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai sea, a wai ta ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. A fio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina I so o stangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua o pepa balanga I da malaiwa le tele. O na e a ngai ne I lau tūtou o vandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loi le security. O na e ulu whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga,
o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se polokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma ma tau mawhasa moa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua i le na o le se lau se furu lima ta la mo tangata mātutua ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo se furu lima tau sang. E paulawa le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whai ngāmla. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whataunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata fwilea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manao ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu olo i aile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whawauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. Before the morning greets the sea, the islands wake in harmony. Mountains rise to touch the sky, where dreams are born and spirits fly. Crystal waters kiss the shore, calling hearts forevermore. Every breeze whispers my name, and somehow home is still the same. No matter where this road may lead, no matter how far I may be,
you're never truly alone. Oh, some more. God has blessed your sacred land with your beauty, strength, and people. Together forever we will stand. May your children never forget you, wherever in this world they roam. For the greatest gift heaven gave us is a place we'll always call home. Home is Samoa, forever Samoa, forever home. Home, forever home. I saw you dancing by the shoreline, golden sunset in your eyes. Every wave whispered your sweet name. Since that moment I'm not the same. Moonlight painted your gentle smile. Time stood still for just a while. Every heartbeat called for you, like the ocean calling blue. Sinaelo ualofa moni, ele mafayo nagalo ilo uloto. Pupula lo ulalo lagi atoa. Holuate mali etele, Epe ole tai au fu. o te tatalo yesuma. Hinaya tu maupea oi maau. You're my own wherever you are. No matter if you're near or far, Oh, lava lo fetu pupula. shining brighter than every star. Sinalo alofai, You forever be my destiny. alofai le muta. Forever you and me. Sinaeno for my loitu. Together through eternity. My heart belongs to only you. Avavaulava Sinae. When the morning finds your face, every worry fades away. You're the calm within my soul, the missing piece that makes me whole. No treasure in this world could buy the love I see within your eyes. Every promise that I make is forever, for our sake. Even when the stars grow old, even when the sea